Ia. O te whamaluru atu na ua i o e tau sa te tau mwhai atu tatu masini kau whale tonu mai. Ato no le ua langona mai a te minei. Ua langona mai au te minei a monmone. Yeah, okay. Sui fo manuia. Natu lo o manuia o e ma lau mai moanga o ni yaso. Ya, pena ni fu lau i tafa fonga. O te whamaruru atu si tau sera patu tatu masini i oe. E nei whale tonu o te amatatu ia e pe o nei nei tulanga na ia e te tonu le ua mai a ona tau si o le ua whale leia. Ua atua mai lau tau whanongo mai. O la ngona le leo. Ia, okay, whaftai. Ia, i e te tununga ne whiu te mailu so i fua mara uola i le nei vaenga o le aso lua. Ia, le aso lua ia mātou, le aso lulu le nei i Samoa, ia manisi vaenga o le nei aso. Ia e. Whengo fiar ki ia e o lau le tioma e wharongonongo mai pe te wharongonongo i whea lava po ia e. A mātou nei whea ngai manei mea. Ia e, ele whengo fie, whai fo i o masini o mea uma whapena. O le tāpenanga. Ia le melea, se kaulava mai le on saipe iyo e. Ia e whaftai o lea ua maua lea wanoa, ia le o toi whale leia. Ia a ua whaisi umi o tāri ngā. Ia o le nā, o le on sa ia le mea taua. O le ua whasolo ina tase fia. Ono mi te tere fitu. Ia i mātou, ia tāri fitu malu iwa. Ia le tātu wofo i matatu pa amasani. Ia, lono winga lua i tūlale la whi ausia tua te mine. Ia, si i o oa te mie e sawai. Ia le tātu malo. Ia lea, tele mtau fia whatanoina. Tua tele na ua ia mata upu. Ia e whapena lava winga o le tātu tautua o nanga. Aso so le vasa o le o la nei. Ma ua whaia ina i le whaamai vai. Ma whau i mea e te manui ai. E te o fotele ai ma whaafetai. E te o fope a whai tau ai. Mea taita si ua ia whai ai mo oe. Mea ua whaia e Yesu mo oe. E te o fotele ai ma whaafetai. Ua manatu oe i mea tingai. Ua popole foi loto talu ai. Ma fau i mea sa whaia e Yesu. E te o fotele ai ma file mu. E te o fope a whai tau ai. Mea taita si ua ia whai mo oe.
mea ua whaia, e Yesu mo oe, e te ofo te leai ma whaawhetai. Wafile munisi oe ua mawhatia, aua le whaameo ma mui mui ai. Mea lele ilu ma whamoe moe iai. Loa tua alofa e whaao o mai ai. E te ofo pe a whai tawai. Mea taita si ua ia whai mo oe. Mea ua whaia, e Yesu mo oe. E te ofo te leai ma whaawhetai. Ole nei ia ono sai I puanga. Ele tupu fea ngea whaapena. Aua e te fefe o iai lou talita. E mani no mea uma I lunga. E te ofo pe a whai tawai. Mea taita si ua ia whai mo oe. Mea taita si ua whaia mo oe. E te ofo te leai ma whaawhetai. E ofo matou loto tamai I mea sili ua e whaia mo I matou. O whaamanuianga ua whaatofu sia I matou. Matou te whaitawina le anu ai. O au whaamanuianga. E le o le toa tuunga o le ola. Ai au ia I matou ono matou whaitaua o mea sili. Whaitaua o mea lelei. Whaitawina o au whaamanuianga. Le atua whawhitai I le pese fo'i ua au maia o na upu e awa I whaatonu o au fionga. Whawhitai I awanoa ua matou maua. Ua whaatonu ina fo'i whaamoemoe tiu te mawhaiva, masani. Whawhitai I lau leoleonga a o matou momoe le po na po. Usuatu o whanau ia onga I le nei aso. Ia ngai fo'i nisi mga aduenga. Mai a whi au mga aduenga, nei aso. Tonu fo'i o le matou li o whaare ainga. Ia le uanga I mai le fiafi. Ia o whetau I fo'i le nei taimi o loto a fiafi e mafuta tua I tamai I lau fio. Whawhitai mea malava. Whawhitai I lau tau singa o lau leoleonga I lo matou fafo ma le matou fale. Whawhitai I whaarutanga pa ia na e ta pena mo I matou. Ia le lo maliu malau toi tu manu malo Yesu. Ia, fio meia, lo ngang pa ia e suaswani mai, lau fio lava o lo matou suaswani sili. Whaangangana ina, ia su'le atu toa ma su'vai vai. Ia whapea fo I whaafonga anga lo matou nu I so se tafa o le ni lalolangi. Lo matou tatalo I o I mangalo mea uma, o au matou se se mwhaale tonu. Mangalo matou le toto pa I o eke riso lo matou ri man matou whaola uole mwala awai. Amen. E te ofo te leai ma whaawhetai. E te la. E se lea. O le
taua ia o le pese lea o tatulaiti mai ia le pese lea pei tele ina usu i mo meo maliu pei tele in tatu whaalongo le pese lea e usu mai lo le pese lea aso so le masa i le o la pese lea le ai i lo le whamoe moe na pese lea pese lea o lo mai ai whapea is for you, for me, and for all of us to count our blessings. Waila o tu tau. Le winga tonu na pese lea. Le ielo na tali whapea. E te tau o na tatu ofo. E ofo le tangata i mea ua whaia. I Yesu. E te ofo pe a whai tau ai. Mea taitasi ua ia whai mo oe. Mea ua whaia e Yesu mo oe. Tau te ofo i mea ia. Tau ia. A vai foi le pese le tusi o tusi pa ia sa o pese lea. O le salamo o le sima e kisi e tolu. Mari ima salamo e se lau tolu iwa. Ai sa tusi pa ia nana ta le tusi ai. O le lau tusi o le salamo se lau tolu iwa. Fatu o pese lea. Mela la ino fai atu. Tele na wha ngai o tatu tangata le pese lea. I te meo maliu. A leo wha manino atu. Le ai. O le pese e wha matala e mai ai ia i tātou. Tasile lau tusi, tasile lea lau salamo na tusi sao e tavita. Tavita tusi tala. Se lau tolu sumaneiva. A iesa u tusi pa i nana tangone tati tala no wha tasi ai. E te ngona ni fwoi melo te tala no tuai. O le lau salamo e se lau tolu sumaneiva. E wha matala mai ati. Ai ma aine i a tavita. A tilo i le tala noa tavita. I so se salamo atu si a tavita. I le atua. E wha matala mai e nale mea ta o le intimate relationship. Ia po le intimate knowledge. Po le sila fia e le atua o e mao. I oe. Fai tau le tusi atua le te watua le se lau tors fumreiva. E wha matala i fo i ir tustala. Le mea o le presence o le atua i oe. Le ava aine tusi le wha matala mai le atua e te sila fia au i mea uma. E o oa ilo ua luifo i se uli. O lo o iai oe. I oe. E manino e malama le atua i ati oe ma. O tusa o le tusi e tavita e whaatatau i le la relationship ma le atua. E bai foi la ia tavita tele samdele ngana. E bai nila foi mua salamo le. Whalongo foi la ia. Leli ie. Salamo se lautur sumare iwa. Fai mai leli ie. Ua esu e mai ia tiau. Ua esi la fia lava. Ua oe lava. Ua esi la fia lo nofo ilalo. Vai. Oe lava ua esi la fia lo nofo ilalo. Malo tu ilunga. E loa le leia le atua. Mea uma e winga ia tavite. O lana tu, o lana savali, o lana nofo, o lana tautala. O mea uma po o feo leo la neia i tavita. Fai maile manatu o fai salam. Fai maile manatu o le tustala lea. Tavita. E iai le atua maia i mea uma. Pe aru lunga, pe aru o fea, pe o oifo i seoli. O lo o iai le atua. Na mai lo le tatou teimi. Ai nofo tatou mausu teimi o maliu. A o le pese tatau o no tatou fai tauina. Fai mai tavita. O fea mea uma. O te iai. Fai mai fai ufu le parkalafarona rue amate. O te alu e i fea ai loa ngama. O te sola i fea ai o ruma. O fea le me alu iai. Pe tatou te sola ese male atua. Ele lilo. Fai a moa au apa au o le tae au. Ma o nofo turu inga o le sami.
e tai mai ia tea'u i lea lava mea o lou a'ao e taofi mai fo'i ia tea'u i lou a'ao taumatau. E u'u mau o e ma'u. E taofiofi mamau le atua ia te o e ma'u. Whaia. E tu mau lo tatu whatuatua ma le moni o lo tatu o tawita la. O le ata whata ina o tawita. E ei tu susinga tawita te whano te tau maniti o tino o ana tala e whai i le atua. Pe o ana whatonua le atua. Ioi. A o winga nao lea mo le intimate relationship. Ia po le intimate knowledge o le atua o tatou. E manino e malama le atua tatou te li whananau mai tatou te li o mai le nei lano langi. Manino le leile atua. O mea le vevesi e tatou atu. O mea ia vevesi e tau ia. Lea ia ma se mea o ngole le ma aia le atua. But God allows everything. Mea le lei ma mea le anga. Na te allowina i lo soifua ma lo ora. Ioe. O le atua mafuta. O le atua awai. Ioe. O lana sila fia le leia le atua. Ioe. E mesha e fua ina le atua. Le meo lea. O lo wha moe moe. Ia ma le comfort. O e mau i lana whatasi, i lona whatasi mai ata. So le lautusi la le salamu. Ina te whaamatala ina ma le pese na upese ina. Ioe. Aso so le vasa whai mai. O le ale so wao le vasa i lau savalinga. Ioe. Ma ua faulinga mai ei tātou ua whaavai vai. Ma ua whaia ina. Ma fau i mea ia. Ma fau i mea ia. Ua manuia ai i tātou. Tātou te ofo ai. Ioe. Se mana ia. Ai leo se pese o ni maliu. E ai. O le pese e toe nofo ni tangata. Ma toe mesa. Le fua whatautaua le atua. Ia te oe. E na te o le atua po whea tātou te sosola iai. Nem whai. Leu whai mai whai salamu. Pe tātou te tu uifo lava tātou le lua ma tātou atu i se ori. Tātou la sa whai mai iai. Pe se mtau tia. Tio whai mai e whaia ina ina le tui o le oti. Aisea. E muli au loa le atua i lo soifua maruora. Ioi. Ion me tāua na. Tāua leo la uporkala me ilona amataina. Whaamatala pia te oe maa. Tāua o tuua e o tātou loto i le atua. O ame ia tau te vevesi ai. O ame ia tau te pala lau vale solo i lunga i. Ioi. Ia ia le teimi whai mei le atu so lese. So ia ke lau vavale. So ia ke loko e le leam so ia. O leo te mata le le tua ia te oe. Ioi. Le winga na le lotusi lo salamu. O whea tātou se so sola iai. E manino le wa aia le atua ia te oe ma tātou. Intimate relationship. Intimate knowledge. O le atua. O le atua the presence. O le atua awai. E meta vita. E te awai ia te au i taimi uma. E te mafuta ina le ola o le tangata i taimi uma. Po whea lava mātou te so sola. Lem whaina mātou so sola mai i o luma. Aisea, e te whaita wina lo mātou ona. Oe la ma, e le o so tātou temi tātou te aia i puapua ngāmalea. E temi tātou te mawhauwhau ai i le atua na te mafuta ina oe mau i every seconds of your life. My life. E le o le whapea i oe, vai fula ia. O fia ni au sori ngā tūlafo. Ua fia ni au sori ngā tūlafo. Ua fia ni a tātou sori ngā tūlafo. Awele te tilo. Ana whapea sori lo tātou tūlafono ma tali maile atua i le tali tautari tātou. O fia lau whai laulangi. Na whai laulangi atu fua le tangata. O le atua tu ua manoa. O le atua o avanoa. Ioe. Le nā. Awai ni whai muli o le peselea. Le iet whai.
tasi le pese o le i lon fai pule e alu lo fa nga me le pale meno samu se le tutupu fua mea fa pena le fai muli o le nei ia ono sai i pua puanga e le tupu fua mea fa pena aua e te fefe o ia lou talita e manino mea uma i ia vai aua tatu te fefe i oe o le li'i lo tatu talita e le fapela i oe e le ngatala lo tatu fefe i o tatu fia fo i se me sili mo ia o lea o tatu fa'alangolango ia te ia malu loto atoa malu wanganga atoa malu mafaufau atoa papena fo ia tea i le fa'apena o le alofa mai o le atua e tatu sosola fe metavita o te sola e fea o te sola ea i o luma se ia fea o te o fo'i i se oli o loo iai o e le atu mania tele ia tele ia le tatou por kalame fo'i ma le tatou fa'asauga o lenei aso a moso taimi lau tusi o le salamo i se lau tolu sefumalaiva le fatua le pese lena o pese tu nei o le asousou le vasa o le uiga o le pese ma le uiga o le oe ia o tatou loa ona faitauina fa'amanuiaga a le atua ia i tatou ioe la 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 ioe taua ia e iai le talitonuga sa moa ua Wajib tatu taimi le ua lusu ma lima le te ai le fitu lusu lima te ai le tula fitu le fiafi ia le tula e iva ia i matou ia fa'atu taunu mai ai le tatu malo foi ono lo fenga ngā duenga o le yaso ai mea tāua te le i o matatu malo te fia tala noa i ai o le tatu te le aso le tatu te le o to count our blessings faita wina ia u whamanuianga pena fo ia tau o lono winga lao le tala o lono winga o le pese o le a lava le so wa o le so ifuanga ma le ola ioe io tatu wofo ma faitau whamanuianga le atua ia i tatu io tatu wofo i mea sili ua whaia i le atua mo i tatu ai toi whaalongo la i mo meo maliu atu i suat pese lea ia o le nā musu i ai po ai whai lea i lo se pese o se maliu ioe o le pese tatu te whaitau wina ai leanga le lei tuli loa o le atua i lo soifua ma lo uola o tatu uola ioe whaitau i whamanuianga le atua i a te oe mau o ia o iwa o ame toi whaitau pe a tatu fioti ioe a whaila le meu winga nā ratala tatu te le mawhainga toi whaitau ani blessings mani whamanuianga pe o tatu tu ifo tatu le lua so le arte me whaitau ai o ia o le ola e au ngaro tatu whaitau ina o whamanianga i. Tatu te whapea i whai o tatu roti sole. A le anga le atua e lo whamai sore ai e se amele e lu ola sore. A le anga le atua e lo whafua mai a le nei ai e se le mele anga ia. Toi au ngana le whaitau ina o mea ia u whaiele. A tonu e toi mawaisi anga salamo o tatu. Nui tele. O te fiatala noa i le tūlanga e amatai ia tatu o unanga masa. Na vatua na fila u porkala me ana na file no u ia tala fule le tu le palen a mai ele i la vea se ta vale ta mau sa fasioti
Ele tu paila ia tu le pa malana fo'i lau tala noa tu i lunga o tala noanga nei whaai tu au. O tala noanga le fast, o tala noanga ale JPP. Pei o tau sisi a tangata ia. E atire pomo matongi o ile situ. Atire pomo matongi o ile situ. E le kea po e mali liwai o ia whai nai lotu. Pei o whainga le na o lo iai. A tu te ilo le whaita wina o blessings ia tatu te iai. E ui en tatu whea ngai ma mea ia. A o le atua i o le atua o awanoa sila me lema se mea mea ia lilo le vainga. Le an wha matala ni le lautusi o salama. O opu tatu te tala no ai, o mea tatu te fau iai, o mea tau te tamu whai whanganga ia leanga i le sangata, e li whatau nuina. Ma nino le vai le atua, ta ua na pesene na. Ta ua na le lautusi le salama o le. Tau te sola i fea. Tatu te li whana nau mai tatu li yo o a tatu plan wa me uma tatu te whaia. Le ai se me tasi e lilo i le atu. Tau tia na. E whapea foi la. Whaia na fie tu le e pale tala le o fatua. Ele i fasio tia, ele i la vea le ta avale le tama. Fasioti fea. O le mori maura tu le epa. Tu le epa. Na fasi talani o fasama mona. Au whanoronga po tama leo Canada alofa. Canada alofa. Langa leua i tanga tole au makati na wala au mai atia. Pe me awani tu whangali whai ua latu ai. I le whai ua tama le ele e sena tu whesota inga. Whai maila o uso le tama lea. Fai mai le suafa le alofa si vana ai ia Canada na te whangai na le fai ule makati yo no vana na po o le whamatala ina le tama le o lana wa ai ma lana morima na fasioti e tangata lango o le whatuatua i le atua samo, i le pōle o le pāti, ina ua ai atu ua i loa atu ai, ia whaipule o le pōle le pāti, o lo latu tango fia le aisa i le pāti la. O ina wila len sa weta malea, e lele mai aisa, e o nā mai nā. Ioi. O na mai lola ia lea o tangata lango ale whatuatua i le atua samo. Fasioti i talani o le pā o le. Ni lei pēla o whamtartala o mea ia. O nau tau loa ila ia lea. A lea tu e whai mea sili mo i tātou. E ta tauna tātou whai tauina whamanuianga. A ese a tātou mea ia whai. O le. Nau tango leo tilo. O lona wina. O mea whai e tu le epa. E muri uma e tangtani. Uman whai mai tule e pana fasilunga o le talani o le. A leo sapuro tu whai mena fasi talani o le pār whai tuto o le moto Samoa. Ina ua wa ai mai ia sapora se o le whatuatua i le tua Samoa tasi. Sa whari me tama leo e ua sangata ma le tau o le i tangata o le aisa lo i tutonu o lo o na nai le aisa i tutonu whelele le aisa i tutonu. Ia tati tau musu hata te tala no ia mea pipelo. Ai ala no whamatala atu. Se o tatou i loa ai. Winga o tangata ma whainga matautia. E a fua mai le latu foi influence. Ilo latu taita. Langa foi o lena tua ia le taita ina fasioti lunga o talanga o wharisama a leo sau tama lea. Leo lunga tan ai fasi e talane. On ave foi de ila lo le mele. Anyway, ele tu tele isa utala ile vanga na ufa manakto to ia te utu sam. Ile ta ua tele. O mo meo o fau leanga. O le me siri na leanga samo.
A mai foi la tangata ni e mai o la tu whanonga ana i le tātou vāenga. I le vāenga le malo. O le upu foi le whaonga. O le whau leanga. Nā tu te whaonga ina whanu upu lea. Ia. E le tele i sa tautala i mena tele la tautala i nafi. Lea ua whaonga e le fionga i le whaipule o ai foi. O whale alili tasi. Ia se li ilo ia mai le malo Australia. O te re loa po le arto ingata upo se keisi po le alapa i oe. Ia wa o pioloi umari tupu. Le la ua whailo mai, ua whaonga ina, o le suafa o tangata, e suafa ia Peter Litko. O le ingoa le na o le loia, o le ua lona wingala. Ile o te whaonga ina la, o te re loa pe tuto o lua e marita mai tai, o lui, Mitchell, o ile ngō sita mai tai. Miro lui. Ke loa po whaonga whatasi Miro lui, ia maleli o Peter Litko, ia pe pauleo whamasino le ua tula i moleli. Pauleo me lua mai. Api o leo tau mawhai le li lo i tau na te whaisana tālo sanga na i le lo i le whamasino. I le whamasino. Se i toe a watu se hawa noa, fōile le se i tau whamaltu ana o la sanga whaatu la fono. Le lau toe a mai eile hawa noa e toe tuu atu tua. Le ua toe tuu atu tua i le aso luas maneiva, I think. Ia. Le ua tuu tua le aso luas maneiva o le masina nei lava. Ia le whamasinonga le. A pe o le tau mwhainga lo whai iai ia le ri whai pule malana lo ia. Ia foi. Ia mawhai o na laasia ia lea foi. Le whamasinonga to iloilo. Ia mawhai o na me isao wa foi e temine ia o to ele aise ele mawhai na to e a vea se fai unga anga lunga i le whamasinonga to iloilo. A pe o le fight na o leo fight nei ia le fionga le li whai pule ia malana lo ia le li o Peter. O leo fight anga i le misi le Supreme Court ai anga isa oloa i lunga i le ofi i le whamasinonga o e to iloilo. Ale tunu. Ia pe o nai vaenga na ua toe ai tau i le va ai. Ia ma tau wavala mai ai le tūlanga o le whamasinonga a whale alili tasi. O iela ofisili o le whiwhai atu. O le toe whaonga ina ia po le toe fo i ai o le fionga i le ri i leo inspector. Ia po le leo asiasi. I tatu whasa mo i ai le inspector level au inspectors. E pia o lean e ese le tūlanga le watu i ai ia le i lunga o le cyber something. Lean wa natu nei tuu ia ia atu nei toe o i le vaenga o le inspector i se taimi muri ane. O lau fesili. O ani sori tū la fono a li o whatau malama ia po le alainga fo i le tū le li o le tū ia la vea li au ava whatau malama. Ioe. O le a se sori tū la fono. O to te sila fia o an sori tū la fono. Langa o le mele o le pepese ai ia. Le ori ia le whemiu. O sori tū la fono ia li o whatau malama. Ma la tū whai tau wina ai le tatau o na toi foi i le ofisa o leo ia li o whatau malama. A ua wha maonia ana sori tū la fono. E se si em whai fisoso ni menta puna. O le whamasinonga le tuai whamasinonga a Samoa. O le whamasinonga matau lia foi. O le tuai piuno la leo. E ngatai leo. O i le mea tele lea. Lea le results po le whai unga a whamasinonga a Samoa.
e tau fia lava po le a le faiunga a le tribunal na fai e le e faale au ngā ina ioi e faale au ngā ina i se faiunga a le tribunal a veo mea i e ngata i tonu leo la to wale susu mea na ua na o leo an sa fa i le panel le ana fai mai tofi le famasino le panel sa fa i le panel to e fai i le faiunga ioi ia na o lo la te tonunga ma la u ba ai i le tio ia lo la to fai pele le meo le tam fai au mai le surtu la i le tutusa le surtu la fono ali o le na fa ma ni le tula fa au po le bias ale tribunal le fai leo ma le fa masinonga a Samoa lena sa fa ia lena fa mania surtout la fono tu lepa marimoni il est ce tribunal al parlemene lena soli tu la fono tu le pelo fa mala matu ina ia mafai ona ko compare mai ia me tam io e tu maure surtout la fono ali o fa tau malama il est tribunal pe ana faia ina fo i le fa uma o le lato keislen fai ma leo e le fsinia mena ana faia ina le keislen fai charge kalasa I mean charge saanga e tu maula le mele mor silfia e fa nga ina la vala i le mele a leo e pena fai atu ina ua mae ana masinonga ma ua le aise sotu la fono le fa nga ina me ina ave ia li o fa tau malama o lona winga le ai ma se mea le famsinonga le tribunal o toe la ilunga ele va le malo samo malana constitution na mafua o na toe mafai ele malo na toe fa fo ilio i to tonu on tanga luanga a le o mai tala o mai fa mai o le afa pe ma fa to te sila sa mo i mea yo lo tupunita tu tu to te sila i mea o lo tu la merita o le mea o le loto o ita tele o ti nga tele le loto o uli pato i le mafau aisia pongi sa langa o le mea o le taui le o tangata fau leanga. Ele o maua la le malo mea ia. Uma whamasinonga, uma mea io Langa a tatuwa ai foi la tatuwa ai matilo tilo le whamasinonga malana fai unga tususia le ua mai. Ilo iesa o kopi. Patola wa ia tu mai lato o mai ia. Watangi ai le oki a koa le department o leo o tato. Kwa oki a koa. Hawhila winga ngana utala. A ole i pai le unga whamasinonga lea. A ole i la wina ia le afoi. Le aso muli ia whamasinonga lea. A whaina e mata i atana sa pu e fafo. Na e tango le te tilo no e toe va ai i mo meo facial expressions o le loia ma le tamaita i loia ma la tau umana iai i tatia isi a wanga ai pi o loia keisi na whaira le whamsinonga o ina no o nofo mea mau e manuia le whamsinonga o ina no loai e manuia ia e le fsiningia aisia o tangata i loa le leile la tau mere whai no le lei malama le eo al famsino na tatou faitau ina malava ia mo meo o mori mau leo oki akoa me foi nan saweli moni ava vau i lana semio lana ma fai meli moni wale le ai i moni ele le loa le foi aua lofa muti vale allo yelo fa vale mala ava faitau le lei io ele loia ele keisi lo mafofau
si tama i mafaufau a whapea. Paua le tangata lata mafaufau i keisi se tōru. O le tumai tei whamasino. Ia manisi lo i e tau talata iai. Au tangata uma e o le au tusitala le sai tonu o. Nunumi fasolo atoa. Paua lato mea o lipoti. Ele sela utala le fai atu. Ioi. A o la ora le va ai ina ua mai fafo keisi ma lato matapu e ata. Ma le lato fōlinga mai. Na o inana o mawhanawhana ia uia. Ioi. Saura tu le epa mau mai mwhai mai. A menga le kau kalaingu. Ngalan menga wakui le avanua ko ke valea. Ioi. Ko ke valea. Ko ke valea o le fai le advice le cases ia latu tangata. Aua. Ma uinga fuar kai me koe fai se mori mausis. E whalongo mai la ia le parimia ma i latu ia auto pe whalongo i loia. Ko ke lo se paupa. Ioi. Linga, tau te lo se paupa una e a fuai unko kalango i mea ia. Ai se ni musa whatko inga lea. E alu wafai mai fea lan menga le kau kalaingu ku kan mele. Sei vai la ia. Ia le na. Maua i manele o te nofua mo mafau. No tauro le pesele no peseane. Ioi. O tiro le fai muli a fai mai. Ele tu tupu fua mea whapena. Samoa. O le taua i o nai mea ia o te taritara no atua. O le o feto o ta inga maso o tanga. O tangata. Ma le tinga, ma le loto tinga o le loa whaawasenga. Le loto tinga o le mo le meo lea. Ia o tatu masani lea upu o le loto leanga. Ia piu ta fiu e ta o le meo le loto leanga. Leanga o tatou o le natura le o tatou. Tatou tangata soifua. Palangi, lanu moana, lanu viole, lanu liuli, lanu pae, pule hatu ngā lanu. This is our human nature. Ioi. E te me tingai, e te me leanga i le loto. E ke oso mai le ui fe me o ele leanga so loto. Olo mo fatu le ia te oe. Sirilo walu e tofuro ulu ma to e papatiso e loa le winga o natura o ema. Ioi. Ai po oa me tatu te afoi. E a whaina i o tatou loto. E te me leanga i lo loto. E sa rauta. E te me tinga i lo loto. E te me tari ai o mawhauwhaunga. E sea. E lo tatou tangata oti. We humans. We live. E te whiaula. Ioi. Ai se lo le mea leina leanga le loto. O nei lolo la i o whasei nei tatou. I ita le loto as a competitive person. E tau maua i nale meo le loto tinga i di tūranga le lei. Meo lea. E paai atu se mete lo tinga i lo loto. Then do something to better yourself. Ioi. Then do something to better myself. So in that way I can reach ioi. Le level le tinga i ai le loto. Ai a tinga la le loto mawhau i mea leanga. O le sesenga lana. O le sesenga na me tau le loto tinga, loto leanga. Ioi, peno whai atu. E tinga o mao tatou loto. E o mai i a tatou le loto leanga le te lote. A le harfa moi moi. A whai o ai e tinga i lo loto. Pela o sailele, for example. A whai o le tinga le loto sa ilele. Ia la auli o na ua whaia ina mato ilalo matangai. Then do something better than nga kau whaaleanga, tau whaaleanga. Ele, that's not good for him. Ele mwhai na uplift tai ele loto leanga. Lona level nga ile level ile la auli an marito te mine. E fiu e whai. E o mea le oti matu i fore pū.
na te fai ala se me fai step back ma vai por esse me tão fai yo la se me fai leo lilo no fai nga ia ke ia i de vai mai esse me no so ai a fai na le loto leanga fau leanga filosofia i lunga le io o mai fa vau amen ele foi tupu le mele e finangalo ele cha pipi ma o tala monia le fai ele tupu fua mea fa pena na ala tupu mea ia fa fina wa inga o fai nei o le loto tinga ina ua to ila lo popo a ua loa tau sanga o tu langa maulunga e fiu e tau fa matala upu e tau o i tonua le tupu ai fa le tonu temnei o le loto ua tinga ma ua tinga tele ona ua fa to ila loina se tangata ele iai se mafau ua umana fafatu tu la fono ua umana fau tu la fono e pui ai le vaenga fa ufai ia aua ni to satia sisi van petai olo fina ngalo maluloto ele o fina ngalo na le tua io o mea tatu te mafau iai man ele o le mafau le na le tua a fa pe o levanta tu fau mela auto mai nila fai mai na fau le anga la uli ale mali toa male fa tua ile tua samu tasi male fai nga malo o lo tu mai o mai iluma o mai langa ele mafaina e fau ni mea e man malo so se tangata fau leanga e faia inga la pe tau teo e faltino pe tau teo faleanga po le lava le toinga me tau teo iai ele se certa le faia so se tangata leanga le foi tua o na me fai ele man malo melo te mana o ya o tu le pa ma o to ile cha pipi o tu fa no mai i sau tau fai io so se me lava tu te loa o le tu te nau io e fau i sonna i tu le ama e le mfeni man malo o le na o fia fa masinonga tu te ave ye la o le malito fia ua fia fa masino o te fa tu a fa no fa le pare mia a wane ne e me le tar no toi io aua a ia loa tu mau ile tu pi on auto masania a le ala no tala no tu fa pea se tau tu ia le me o io le longa se me o le fai se me manaia fai ni me si sa ili se si awala e manu malo ele cha pipi ele o famsinonga tu te malo ai ele o tu langa el famsinonga no way io ele o tu langa i o famsinonga ele o tu langa i lungo penga ta fai langi fa mai to interview ma tau fai io na ele o tu langa i lunga tu te tau fai e tala noa mai o tu pe fa palangi o tu tanoanga pe fa sa mo tu tanoanga io tu silafia ole so se mea se le motive so se mea se le motive fai ai tu te fiu tau fai tu te fiu tau fai io ia le fua mai vai foi le ia le observa auto va ai le newspaper le o le iva se furu iva pasene o ana news ia la tu ia le meta o tinga foi lo tangu tu le o por tau faleanga o le iva se furu iva pasene ale observa e faleanga ina ia le e tam fai e mai lalo toso mai lalo ia le fainga malo o ia temine iva se furu iva pasene o ana news ma mea umalama o le iva se furu iva pasene lea o peise is more like a catalyst it's more like a fuel
e wha tupu tele nai ma faufaunga lelei o le whainga malo. Le mele a whapela e popoto i a tangata o lo ututonu le observer ma e whaururu iai. Sui le lato, lato style of writings. Sui le lato, leanga isea. O lo lato au maia pea o taita inga leanga. Ma whaatupu nai, i leanga ta ina whaatupu nai le malama o au whaitau i le leanga o lato me o lo whai. Ai mau ai ma faufaunga le lei o le malo e atina e le malo. Ioe. A whapela o tō tangata o le afoi, tō te feita le malo, sui se si whainga. Nei loa le manui ai mena tu tam whai ai, a tu mau pelo tu tam whai e au mai o tō niu se whale ngai le malo. Lau lea wa ai. E motivate ai le malo. Tō whawhitai lava for good, for the great motivation. Ioe. O lea e tō te motivatinga le malo, ina ia whatupu te leina. Tō mai fo i le tusi ioe, o le vaenga fo i lea le. Ea tu te o mai whain mai la a bankrupt le malo. E a fua i tusi lea na mai la IMF a nga i lea fo. O le tusi mai a le IMF i tu langa ina i tam whaile IMF a le IMF na i e ni swinga. O whapea mai fo i e leo talawhia ngai swinga o lo tam whai iai i e le. The Central Bank of Samoa, po le CPS. Ioe. Iwi o lewa uma na whi lafua, iei upu matala. I le vaenga fo i le IMF ia ma le lato fo i sao e tau ma whailua mai ma lea. Ioe. Ai tatau fo ina wawa, ai le tato malo. I le tato fo i Central Bank. Ma tangata o lo ngā ruru e. Po le a le tu ai ngā tangata o lo ngā lua i tonu o le tatu Central Bank. O ai le tangata le komisina i tonu. O ai le whaururunga o le tatu Central Bank. Le lava o te whai atu. O te avatua lava le system ma le tunu tele le malo tele New America. E le ma whaina whaanga, ato vai foila le plesitene le tini. O le taimi e lo e plesitene le tangata na tele o agree le mea malo o tam whai. Whaia, sack. Pese tangata na o mai le malo, e whain auta e lo e plesitene. Ia langa le tau te o plesitene ai o le whaururunga le malo. I le taimi nei. Pe tau te feita iai, pe le feita iai e whai avan mea manatu e plesitene ia. Langa isa, o le taitai o le malo Amerika. Lea tau te vai, ua fia tangata u whaia. Au tangata na wat e find out tilo le malo o tau pi o pā le tangata lea o tau lika au teni mea whaia. E tu te lo foi la ina ua sau le nei tutonu. Langa ele na o Donald Trump. So se taimi a sui e President of America. E saua malanga new administration. Ioe. Io pe le mena te fetu. Whai o i o le lika au te, a whapea langa lea na fisi po, e whala na lika au te, tu sile na mai le IPF, IMF, e a nga i le Central Bank. Whena o i le apsepa. O ai le pule i. Mana tua whaile na whaina tau vevesi a temi, whaile temi na whaile ono sifuta la, whaile tu uilunga lea te o lo matua. Tu man tua whaina mea. Ke ile out me tupe le ono sfuta la ai le i official faile opening o tupe ioe mana tua mena ke ile kunga out me fa le $60 a bill le na fai ai le lo pofe le foi na vesi pofe out le mele o fe na sau fa fon mele au tana nola i mele. What changes? O a tuinga ia tera noa ia le tusia. O ile komisina. Who is the commissioner right now? E ia iso na so tanga i le HRPP. Iso tanga o komisina le HRPP. Ioi. O le nā.
e te lele so tanga o komisina le ai o le wharetua o le li o. Awane ingalo. Io e. Awane ingalo. O le wō pa anga le leitu le e pasa ilele. Ma le to o lua o le tatu komisina. Le li leo e nari. Au e lua e nari. Pa anga lei. Whainga wō le lei. E lem whailan tatu whatangaina lau fionga li li pāle mia. Mo te taun ta sui ke lo mea nei. Ta sui le te lo mea nei me sa whaitu le e pailona fui waitemi. Le anga o te lo mea whaitu le e pailona waitemi. Na whai malona mawhawhaunga e le te suia lona tule mai o i o le tai o le tu. Se ia vanga na ua o lona temi na o i e suia e sau se sipe, sau lona tali i po ai se si e whapena. O le vainga nana ua aia o iai. Io e. O mea umana na whai lalo o pūlenga sa i lele male hita pipi. O a mea talawhenga inta sui. Io e. O a mea ta tau on sila ila o fionga le li pāre mia. E ta tau ma talawhenga ai sui. Le tau o mele o tau whaia. E na o le lua no fo inga ale pāre mia. Io e. O lona winga pe apule alofa le atu e lo soifua mara wola lau fionga le li pāre mia. E se fulu o tau sanga. Tai o le atu nuu ma pāle mia o le atu. Ona e wha mawai. Pe apule alofa le li. Pe apule alofa le atu. O se wha taita inga leile wa e wha tino inga. O se wha taita inga le lei. Lea ua e au maia ia Samoa malana porkiki. Io e. E leo le fia mai ta sui mea uma. E muso sui tau sanga e nofo ai as a prime minister. Io. No, nga tu le pa leng fai. Mea tonu ala na len fai tu le pa olea. Umana sui le tu la fono. Umana ve ese le mamalu man masiofo. Umana sui tu la mea uma. Umana sui me ole fai tu la fono tu el feo ai. E vai ruto e tau ai elan tu la fono. Awa ana ria le fai tu la fono le o feo ai o fai pule. Wa ave la tonu malo. Ile taimi na fa pe nei ai mafia me. Io e. Ile taimi ana to e fall back ai fia me sau to e fa wo tu le pa. Wa leva na fia fai se coalition ai len fai. Oi. Ka upe I kula fongo le. A oina fai. Ko e kau ai atu le pa tu la fono. Ana le ai tu la fono na samo. Wa leva tu le mai el coalition. Oi. Wa leva tu le mai le coalition le la tu vanga fai tu fa tasi ai le hita pipi man vanga na ye fia me man minority le na ye fia me. Oi. Plena. Le to aiva to sfu lima le na ye fia me. Mal hita pipi. Io mo malo. Tu vai lá o tu ia. I meo faufaunga, ele se tu spaia. Io. Na manu le la au na e fafau. E te toi tau ele malai tilo matanga tau e tau ai. Le anga le meo le ola faufau. Koe fafau a koe kau alang kula fonga fai. Io. Ai o whapea. Oh my goodness. Koe yoki ar mei. Awar tala saore tu fetu samo. Ana le tu la fono lea. Lea ua le fana. Pale bia ale o whaawau fia mele la tu no fo inga pe pare mia tu lepa. Ai kan ko mai oe. I le ke kaisa oi pe pa fia me I pe an fa pem feng fasila ko koris. Fa pengi ua ko e pare mia ia tu lepa. E sa ola kala le fa ia tu sama. Ko va ai o ko me fau lea. Ai ko e fa kau ai ilang kula fonga fai. Io. E vo e se le angole mea. Alua tu to tonu a matana ataka tu e ola pi. Io. Ataka tu e ola pi. Ma tu atu foi matou ia na nga lulu ele SSIG. Fasanga mai fa ingoa ia le matu wanga o le sasa ia nga. A apa ne lorta malua. Tu e avatu to tonu le criminal laipolo. Kusit sila ka kusamo iai.
Che le le ka ku wa ai to ai mea. Io e. Ile ting langa me o le loko ki ngai langa. Ke le lopo la le lang pe lang viole pe lang uli. Ah ia. Le lanu me le loto ai langa. O loto ai tinga. Tauna ye se must be a colorful tayo pe tasi pe tauna tele ni lanu le me so le loto ai tinga. Fai tu foi wa lona winga. Ora ki ngā ki ngai tu le pale ile ola pi marta mwhainga. Ile ngata ina nofo matoso mai le criminal lai poloa. Toi whao ngā. Ile i whao ngai. Ona ole ita i tangata ia. Ai toi nofo ma spend le miliona mon tupu tala. Ile suenga ole ola pi. Iko sila ka kusa mo ia. Ale saus ka mai mea whai mei whao ngā se le malo tupe. Whao ngā se le malo tupe. More than a million money that he spent. E su e ai o la pi. Ia wa nei la. Ua su e ua fiu su e. Ai follow pa ka koa i le moang e le ia le miliona. Follow pa ta toa i le ia. Le follow noa ai follow le ia le miliona ta la mon tupu le tu. Ko sila ka kusa mo le mata ngau ia mea. Toso mai tonu le criminal lai polo. Le lo atu le miliona mon tupu ta la le atnu le suenga o la pi. Ta fai kula fongo ia ko e kau e lang kula fongo i le feo i o fai pule. Wa na le tu la fongo le. Ai a oti le ita. To hate himself. Ilia, tu la fono le. Wa ana le tu la fono le sa mo tala mo. La fa fon mele li par mi sa ro tala le faya. Ana le ai tu la fono na. Yo. Va bene e fa i kau i mfango fia me. Idi kai sa anga fa pe le la ko lisen le nka mo mai e fai. O le sfuru di mafia me. Ma le fia le ai na mai le fai tasi tala papastui mai ia ma lo le la u fa o winga ka ku pare mia ka ku io la e o ki fia me pepa stui ita pipi ele le ma fai ma uanga i le tu langa e tele o to fai tionga e fai e tele mea ia tu te fai mai ai e leanga le fionga le li pare mia ma le fai ngā malo o i te minei. Ele le pia nau wha manatu pia i ate oe. O le lape mata tia na e fai. O le mori anga o fe pule ai a tila. O le mori anga e tele na wha ma nia sortu la fono. A wha tau sanga pe wha le taimi o sortu la fono. O le wha pe mai pe lima il fitu tau sanga. E wha le pui ai. Molea, assault. Molea, o le tau le ulu o le tangata i le whamu. Nuti e le whanu ka e le leima le ulu. Eo ai. A le no wha longa wha pe le tasi le ta. Ai o ina na fuaile lo loto. O tō tilo tātou sa moa le mata utia o le pao o tu le apa. E le leina o pa ipe mea ia. Ina ia mawhai o na le ioe. Tātou iloa ai. O le pao a le ntu e tu le apa mawhaonga. E le aia o te lo tasile whale a onga. Le ua mai mawhai mai e pule tutu le la auli le mali toa. I don't think so. O lo savali le li i pare mia i lungo le laina. Accordingly, ma tu la fono ma mea uma whapena. A o le mea le mele lau te vila, so toi whamana tua lawan mele. O le mea na whai e to ina lea i le mele.
e ofo ele lalolagi atu langa ele falongo i Amerika e matua ofo Amerika io matua ofo Amerika ile mea lea o le fa maonia sol tulafo le fa pui ato e mai fa fainga luenga to e alu le fa masinonga to e manu malo le fa masinonga e o mai ile terminei e maua le fia tolu 4 miliona fitu se fulu ma le 5 afe pesa o ea si to fa manatu mesis tolu 4 miliona le tupe malo o tutongi sila tu sila la ia fa mania so tu la fono tu e mai fa fainga luenga tu e manu malo ile case ile fitu se fulu ma le 5 miliona miniafe tu te tiro tatu sa mo e te tama fai e pupuni o tatu fofonga i tau fa leanga le o sa nei pa wala si meta tu te tiro ia ile mauti noa o mena fai to ina nei oi au te ofo ia fia me na vai tasile la unga tu tasia fia me na fai tu ton ia na fitu suli mafi I'm sorry, fit selau, sorry, fit selau 5 sefulu, ele fitu 5. Fitu selau 5 sefulu, kolu kuaka milionga. Ke amale afa milionga. Yo. Si tatu si sile la tatu yai. E o se kong spad mi e kupera. E o ise tutongi ole. Ole au le malu. Le ai masesi au Samoa e sile le tupe na maua le tangata fa maonia sol tu lafu vai e lua vanoi ave tu le pai maua le tupe toe fa fainga luenga ai a fai o valea ka maronga ka elu o le antu langa o yele le afu le helpful le tamarona ta elu ia atila o ka ko kilo la ka ku samu i ale ka ko mai ka ku kom fei si ka marona io kako ngofo la kako fisili se no to tau ne ia ile la unga le afia me sau ai ole limo lo matua ana tata nei le ulu ole ai oti ole le me al palmene nei fai ana tata nei le ulu o le tangata ai oti ole se tala tatu le palmene ma nei e faro ma nei e wharonga whawhongwho me fia me. No, te awa tua me ia. Oka se ma nei a le whalongo. Ewe. Pei ta i e leo i nāna i elu whamoemoe. E leo i nāna i elu whamoemoe. Na e sapo awanoa. O awanoa. Levana e tau tuat pan mene te le i tofo. I le me ta ore ta i o le atu. Wane. Na e pa ia iai e le manatua roa. La tona tu wina oe. Ana fai sila fia. Nen o elang o ena fai tala. Ana tata ni le ulu. O le leo lopo ai oti. O ai e tua iai. Taton pan meni. Na menga le fasanga ia fai sao ia kulepa. Kulepa? Na le fai ngana koe fai ngana bunga kamania. Na me ko le fai sao fa penai. O ngā wheo le lalo le lama le masina me whainga ko whaia melea. O lo o si sila o mamai mata o le atu. Whainga ko whaia melea kurepa. Whainga ko whaia melea. Ia waila, toe maula wanoe to tongi e le malo, whainga luenga. Toe malo le whamsinonga, mawhia me. Fiku se lau 5 se fulu afe. Au lea lava whaide whi au kau whaleanga atu lepa. Kau whaleanga ia. O au mea ngaki kau whaleanga.
a fe aku loko ki ngai lo fai inga e ko o ko o mai e lango ina tu le ma o to o mai tu te feita mai po kala me o le te matu me sa ai la se o ko fia challenge ngala o me ya then o so número fu yo o so número fu ko ke o mai ko ka alo fa pe ile ku o rua matua ia o mga ko o rua va le tu ele se ser kale fa ku anga mafainga fai se ko lucien e ana le ele tu la fono le na fai tu le pa o le mana to e pale mi se o rua wa e loa la me ka uri ele se ser tu speia na manue o lau mea na fafau e ke koe kau ai sorry yo tala na tu speia au mai fa la au mai fa alo yo ai ana fai tu se tala fa songa imiti me na mangue kau mai le ngaru po nga wo kele lo wola fa i nanga o nga ngana fa tu speia le au mai lungo le fa alo ka fe pe ana tula i mai le moto tangata mai loa le leanga o le mea fai. Ia. E ngai kau pelo po ngā ua mkua e fau leanga. La kousanga o mai kau ka su e ngi o kou a wala. E whai a kua whamsinonga me whai, e kou a whai ka loke i ka mai kai whamsing. O kou ia kou ke e o ai whai au ia langoina i an vangale. Ele se sautala. O ai le whai au latu, kilo i lam tau sisili. Kilo i lam tau sisili. Eo he. Po le ali tu inga i kalesia, le ali ko inga whai au, ngā ke lango inga ko inga kanka whawhau whape. Toi sila iau ko mkau sisili. Eo he. Ko sila iau ko mkau sisili, po sao le menga ko ke ai. Le ali tu inga i kalesia. Eo whanau e whakasa. Ke le poi ela ko kala. O ai le whai au e whakasanga ke lango inga le mesesele o lo whai e o ke mingei. Ko sila i lau mkau sisili po whenga e kunga ki kuai. A e kui lunga whainga wou, ko e sila. A e kui lunga o ainga, to e wa ai tutoa. E oi. Venga. O tau ia lango inga fia mema. So le. Le fa vau le nganga o le atua ma le statu wola finau. E oi. Le o vai sao. E o ai le o whainga luanga. E o ai le o whainga luanga. Fai fe au. O a uma. A fai tu te lango ina. Le fa moi o tangata nei fau leanga. A le o tō lau meo tuanai. E o mai meo temine. I le fa pe ka fa fau o mai fau ngali ngo le tua. Ioi. O fai ma mausa o tangata nei. Le aia se kaimi o kakova ai ako o fai mingi fai ngaloku. O fai mingi fonga. O fai mai ni morning devotions. O fai mingi angapongi. O fai mingi ai faaleanga. Ngat pau alon me fai. O le fa fau o mai la o mai. Lolo o mai le suafa pa ia o le atu. Le lau fasao. Tu la e pasai lele. Fono toe ma o tau umai. Le lele koe kilo le lei. Le lei ko koe va ai le lei afa peo le atu langa o ye ko mka o sisiri fea ngai ma to va ai mta upu fa le atua. Ma mea o lo tau faia. Koe sila totoa. Io. Koe sila totoa. Toi va ai le lei.
fua i luma, fua i tua, fua. Au atu te ona no tō oa fafau, me whaleanga i li whainga manu. Ngō ko mele kala o mai, wha mo mai luma le atua. E lingo anga pongi o whaia. Le se ko i whonga tau te ifo i le li wha mangalo mai i mātou da a mātou wofo i whaine me se. No mātou sanga whina u vale. A le lo o mai sa mōr men mātou whaia i le ala. Le ala tonu o tātou pale mene, o le whale le nei, le lima lo matua. A ta nei le ulu. O le leo po, ai oti. Fa solo fa pere lima. O le ale tātou tala e whai. Le ale tātou tala e whai. Sa imasi i. Le alofa o Yesu na li talu itane Yoi. Sai le sa senta tu link. O le mea sili ai no o tau ia tau te whaia leo ta ua o la u whasoa i le au whainga luanga to tofi. E avatu i aise sa u tua lalo. Langa i le mawhai o nau tau tu mamau. O le whainga maloa sa moe whalango i o tau au. Ioi. A lena manino ai i saunoanga ali tai o le maloa i e te minei. E le mawhai e le whainga maloa na toi whai e le maloa na o lato. E whalango atu i a te o tau le kalisia. E whalango mai i tangata lau tele o le atinu. E lo toi tuto tasila le malo. O iai le na whalango manga oa. O e kalisia. O tatou. Tatou o tangata. Tatou ea. Se o e anga le malo. O lau Samoa. O lau Samoa. Lau Samoa e ma io vai. Matalasi lau Samoa. Le me pele ia te oe, pele au mailani tangata e le lenga la tu fatino ina. Au le fe pulafi atu mata o tangata e ou le atunu. Le ase vai. Le ase sila. Ioi. Le ase sila ia fe pulea i a tila. Ioi. Ua na umia le weapon. O le weapon, o le fangu. O le fangu na tae le ulu o le po. I matu ia. Ai wha maonia sa te tauna loka i le fia. Ia im whaiwhani tatu wai. La mena le a whapeo lau o mana whai le mtanga duenga a le whamasinonga. O lea. To judge. O whela o iei leo malila tu fo i pito la au lea. Whamarsia to enforce the law. Whela sa ile leo te mile. Awo le mena le nutano e tuan nafi. Ile te le o le control o tuila e pasa ile le na iei ile atunu o Samoa. Le anga ile aise me mwhai e le palemeno Samoa.
pe ana uma na fai le vaenga ale famasinonga tu I leo to enforce the law. Ona tawhai oi na leo peitai na whaalongo leo le lato pule lea oi le lato pule sai lele na le mawhai ai sai lele na le mawhai ai leo na whai o lato tiute mawhaiwa ma whaasaoina la la mena le langona I se leo o whamasinonga fu nati a whai o le langona se leo o le isi head leo le malo samu ua uma le lako judgment e tama fitu tau sanga sa tauna isi si leo e mai fua ina ua le whatonu ina leo le lato po ua tu mau o whape tula epa leo langa le tau mamu in talanga o mele taru mai leo lau toe au talua o matu mea la tatu pepese na le pese o tamai tai fia me tu tonu fai me la mena le fa pe fia me leo o fea o kou kiu kelea fea mi skau leo la mena le faalu vale fua le savili ai le fa pe mai le komisina o leo o lau tou mata fai oi lea ai afa ia tu le komisina o leo ala u tu le pa yo menga vale ko sila la ko ke kelo ngumi le ngumi et pa le menyo tatu tu yo afa ku la leo ala u fa pe tu le pa se vai la sila la tatu sam ale ko ke o mai fai mai wai lalo o pa le mia le ele o fa pe na le pu le ngale malo o lo yekte ni yo ai se yo ko wingu le mea ngo ko faia se ingwa iku le pale se ingwa iku le pale na me fai yo le se me al pale mene faia pe a u fa pe tu le pa le department yo leo wale mi ngoi ai leo se ya se loka ia akila ko sila lata tu sa mo le maka ki o me fai ko mano le ko sila o ele se la tala le tam fai atu o mai e lalo pe fa malu le mo meu fau ngaleanga leo sala launga o penga te fa ilangi ia se tala ta wai ia le fionga le i a foi o le pule sili o famasinonga ia po le uso le papali i tai malelangi o tangata ia mai fake pages ine e lo le leia fake pages ile mafaina faise lo suta se tangata ilunga o foringa fapea ai le ai ma se toa manu e mafaina saumatua e ilunga a mea o iaise a fea ale li pule sili o famasinonga na le ta ua ingoa ni oi o ta ua ilunga ia le ngoa le ngata o le swafa o le sili o le pule sili a o sawe ma le swafa o le ACEO ia sala po salasa polu McGrath le pelo tano i mea e le mafaina minoi le fionga le li sili le li pure sili o famasinonga e faise lo sut pe fa pe le la tulunga o mea la tulunga o mea o pen fai langi so na lote po ai la le mafaina fai ele langa isia ele o matino po to tele tanga te to le mele a o le matuia le sa mo le mele o te tala no atu ai
i le tangata sana umia le pawa o Samoa na le fast food los food sa talwai o le tangata sili lea se i longa e se tangata lea ave ese umamta la tole te ia hicha pipi pole le to ia se hicha pipi. It is a new beginning for Samoa. Ioi ave ese umamta ngata fainga luenga o le malo leanga le tonu le winga na talat malo le tonu Trump. Ioi fa mamal fa tofusi. Ioi to drain the swamp. Winga na talat ale taule non tato pepese ya atila ai le fesili o ina minsta lolo la me le fai tu te lolo ya fai tu foi lolo le u e tu le pas le marsia e pule le e pule e tu le pas lolo me nga le fa tu ai le ai ku lunga lom ku lunga e fie me fai langa lau e sa vale solo con i ai le fesili sao il kan ka le fa miska lau fionga minsta po lau fionga li parmia fa fionga fai o uma le vaenga fa masinonga o le vaenga a leo le la fatari e o le a fa marsia ia le tulafon io fa marsia tulafon tu lola tu sabo ele valen ia tu tele fai atu ai tai tu lepa sala leita nga sao nele fai atu sao tala le fai atu o tu tiro la fa e serme ka ka falea e semmer fo fola tu meia se fo a tu tilo e il tangata na fa sao tu lepa tu e mawalon totongi finga luenga tu e sao le kei salu tu e malo le fit se lau limas fuafe fa fera fai samo meia fa fai samo o elena tu siele tala ile pule famsin o le famsin nga Samoa pule sile famsin nga pule CEO famsin nga Samoa ai eso wake ai eso fatu alu ese man fake page ai sau elu e fai lo ia Samoa na sau la la fatali mai le fiona le pule ele fai le pule na fai se tangi de mele la o tole tu tu mo fake pages fa pena foi le fiona le parmia mai o ko wo fa mai o ka wo ki parmia pungi de manga fa dela ave New Zealand le vai aso ato lela fa le fa ma va New Zealand lu si ma isi sila o ko ya ko kam fa ngoro fa ni ale ko ke mai fa mai fa le anga le malo sila o ko le pelo take dia tu le palanga o ia e ta yo me mai o ia fa pe ai tanga tai o ia to tasile fa pe o mai tanga nei io to sila tatu sam e le tu la fo ia la por kala me to nga me ia pe fo do fa tu tele fefe se tanga taula tu lo Samoa ko fefe pe oki io ko fefe le oki ko fefe pe asa ka fanga oki pe fa pe mai fo mai ia me o to fia so ko ia ko to la ngani me fa pe a se opo se fa ka ma ka ia kia yo e ki ai mere ngai mo ia tala le fa yo e ki ai mere ngai ia kia o pe ai pe fa pe ki sa bunga i me yang o se swani o se swani i la lo le ka ku kan ka ola yo ai ele ma fa ia kia e ku o silier ka linga ko fiawa e ka ku filo i menga yo langa o tite o bala aulia le o te pui ia ila to o to tofi le tu male atu na tu te va ia ata me totino o lota atu o sio atu o ata to me totino ale anga la tanga te va ia kau ke le fifia uma ale anga foi le par mi o tu le mi kau ke le fifia uma yo wala isia so le sao
le loto e ala tau tala atu i mea. I le fai tu au le tau tala. Ia. La ko o ngei la fai tala leang. La me le ku e se koa mangu fai mai o au ne i au fōringa sao o na eba ai i le li pule o whamasinonga o toi whaisela a whea ma le ACO. Ai me ko ke leo ai fai ko wake ma fai ko roko e ko e lunga fai mea. Ai ko la lafi la whapenga ole. Ia ai. Ai me le fai ko wake ma ko mai fai mai lunga. O e nā parimia na tau pungi no manga wang lenga e ka walking e malea. Na e ne fio. Se mai a kokala. Ioi. A o ko yengi yake. Neu fa sao tala. O angi lunga i o to fōlinga sao. Ma o tau. Mai kal sao. E o ko ke la lafi. Ioi. Au atu te la lafi fa pena. Ioi. A whai o e se ta mai tai. Lea te te whai a mea. Wha o ngā le lei whale a onga na o i o tau i o tō matu. Ioi. Ai a whai o tō ni tamatane. Wha o ngā whale lei mea kaukaunga i au ko. Ioi. A whai o kong ka makange e ko ke whai a mea. Wha o ngā le lei mea kaukau. Ioi. Pone ma i maua. E ma i maua. Le engi kou loko, le engi kou whaku, le engi kou wake kou ke pala ai. Ioi. Kou ke fia kalafo a mai haure ke sau whai atu. This is me. O whauringa ia. Whet sabatala. Ioi. Ua ko ke le ma fau ta i o le atu no. A whai aku au kala le ma fau i atu le apa. E sala le ngā. Nga ele se kai ele ko se kai o le ku. Ngare kau whaleanga ma fau ranga mea ngai whai. Se au ka ko ma lo fo sole. Ya ka leo kele leo kele fo. La no ko inga whai se whai unga i ka. A whai o le o soli wha fia wa mai whato nunga wha masinonga. Au angi ko e a whea i ngō tātai. Ale la whai mai. La era kongo kako. A ka whai aku foi me se on sai. Usai. So le, se li kaupa use fifi o yopu le usai. Whakingo ia, a whapero tātou lo, mea u kong whakingo. Ioi. Mea u kong whakingo lo. Ioi. Ai atua i le ua toe tatu temi ia ua toe 2 minute ia na ngai mai leo tatu o tatu malo ni fiafi ia maua se ma no mana o ma te tala noa ma le fionga i le te sili ia po le pule sili o whamasino. No utano iai ma tala noa. O whai whatanga mai au su tala noa i mea ia. Aioi. No whai atu, no whasi sao le li, o le ale, o sa whai mai le tala siuso ia te au. A e lai loa la. Ma ai. O tangata nei. O tangata ua whieita te le whamsinonga le na umat nei. Le tali o whamsinonga. Ona o ia. O le li pule o whamsinonga. O CEO. Me tau whamsinonga. O ila le alai na o tangata nei. Ma tau mawhai tala e whaaleanga i le CEO o whamsinonga asama. Ia leo whai atu. O leo manino le ai ma se tala whapena. Le se me tasi o tupu. Le se mea. E o ko sila o ko kanaka o whai angin ngā. O tangata nei o followers. Asai lele mane japipi. Na me whingi kala ia lako followers e.
e me mau kami e paule me tangata ni fai pe pese ma o sana fa o nga le ma fo fa o la tu followers ia e fa ia e fa malia io la tu loto ua tinga tele io o le fa nga ina o tangata nei e tai o le pipi e fa nga ia i lo la tu tinga tele i me tu ko ki lima se lau morianga na tam fai e sai le include te fam sinonga no po si le fam lima se lau toru se lau mo mua ma le nei mo fam sinonga fai io fiu tu le pa ave la uli le mali to fam sinonga le ai ma se yota tasina malo ai a le tele o morianga o fua na ole o fua na ole me moni io o fua na ole me moni sai lele te fiu e te tam fai langa isia si longa te fa maoni le tua le rua fianga inga ma lua maftanga ma le tua to ata utartu mai ai te fiu a fai le fa maoni e le aulia malito ile la maftanga malona tu e te fiu a fai le hita pipi e te tau lama lama e te tau fau ni me e o sofa ia ile malo ma le fanga malo fa tu ile tu sa mo utasi ai le fia ele tu te leo e fai le to relationship ma le tu te fiu e tam fai you need to build your relationship with the man above first langa mena ele fai e o no to pitinga ia le fanga malo le timini te fiu te o i famsinonga asia le co relationship ma le tua le tu te mai fa ngai finonga ele fa penga fia o koko ke mai fa ngali ngo le tua you use the name of Jesus in vain tu te fa ngasi se ia tu muri pongi sa tu mtangata na muri au loa ia tu te fiu o afa masinonga te fiu si o lele valele tua le terton ngesa mo na le lewa tu ai o mangeso a ele tua le tau so ai ana se tua sa fa mai mata tu va ia tu e fetala mai fa pe mai ba ai o ko via aquele ko le mafofau bueno o que au kama ku kapungi ko isu ma esele e ma ko ke leo mai lunga ngi ko o fe ko yo fa ia tu fo pe ana fa pe se tu e sa fa mai ta tu sa fa e sa o pele langa ele o toi fai taua fulele o mea o mai wa vai tu Samoa o kani me fau leanga au e fa mai no fionga li pare mia mamao ma mea ia yo o le uso fa leanga ia te mamao ma mea ia Oni ila talata i fai tu ila epa maana faufaunga leanga ma fale a onga tele ia te oe mana utaitainga. E te fau le no fo inga. Ai le fau le va ai atu Samoa i mea le lei o lo tau fai ai. Aua i ne vale i tala tangata. Aua i mita vale i tau fa ni atu. Ioi. Aua foi te lo mate te le atu. Aisia. O le tangata moni ale alofa ia te oe male tatu whainga malo e tu sa o tua upu matara. O te le selu. Ia o le na. Oe le na e whaleanga le whai mai ua ngase le li pare mia. Tu e whaile a whea le li pule o whamasinonga. Ioi. A whapeo o stama. Ni u whai atu. Whaonga le mea kau ngai kau iaoe. A whai le whaonga kau kipi. Kipi ese. Ioi. A whai o ese teine.
whaonga ka kau mea ngā oa i oe o makua. A whapea o se kenge ele o whaisau ko urua. Ai le whakua inga o elo ko urua. Le la sui o sisi o ko urua. Pe a le na whautua ina oe elo ko urua ngai whai. Kou ke whai a ngā mea valea i lunga o pengat whai langa. Ioi. Ioi. E le chichi mea i tu le mai tatu whinga malo. E le chichi. Ioi. Tomu le tau whaaleanga tangata. Tomu le meo le loa le vāwhia loa. Ia. O tau ia fake pictures ia o tu te whai mai whaaleanga ina ia le li pāle mia ma le li le foi. Ia le pure sili o le whamasinonga. Mai. Ua au mai lo le mai whaila ia le fast. Au mai ia le whamasinonga na whai inge whai fast nisi o whamasinonga. Nga ko wa inga kelingi kala le pāle mia. Nga ko wa inga kelingi kala. Le ai. Nga o lau langolango a isi kaimi. Ai le umi. Ai le ale mele whai ngi uko. E kau solo mua mai uko ka i kau whaleanga le whamasinonga. Kau solo mua iau kau kai kau whaleanga le whamasinonga. Ioi. Kau muli a koe mau kou followers. Ka ingo e soli. Ka ingo e soli. Ioi. Ua fia fo ingi whalea nganga wa. Alo whatia te oi. O te le fefe si tangata soifua i lalo le lama le masina. No way. Eu foi por matom tanga runga por nei o foi tu sa o por foi o e tu sa ele tala. Isia. Na o fa na te fa pena. Doi. Lo sanga tai alo ni upuni tala ni mese se vai tu manu mi nomi de vai. Doi. Ele tá feile. Doi. La tau tu taratu mai ala utala I me tu tonu al maturi o fale kalisia. La tau taratu no le mus mai nga ia cha. A tupu tele meia o te tau tala I lunga platform le. Yo Ia, orina. Ile o misi mo me o au whainga lunga au whainga lunga fast I. Ai lele alo walu lo te tonunga. Yo ai alo la te tamuri ai le whaia sau fautuanga I la tu o whaia nga luenga faufa. Au alo fautuanga. Toi sila I lau tom tap sili po fio tau toi. Tinga soli. Tinga le meo le mai la lafi mai tua o meo o yo ai. Ma tau whaaleanga I tangata e tau iai o ainga o no. Ele no fono fore lei pe a tawai tu foi isia. Não vou whapenaru tato natu. Yo ai. Le lei nga ku ngai loa. Le lei o na tu nei loa. Ia. O lena maua ia se whamatalanga ma se talanoanga fo I male taita I o le malo. Ele o wau se tasi fo I o woma paanga sa maua se teimi talanoa ma taita I o le malo. Se teimi la tamaya. O loo tauai ele isana singa mai war. Au le whadia mai le observer. Le sauni atu le fionga le li pare mia. E whai ana siaki I New Zealand.
observa newspaper se leo se fake page la yo leo se fake page le la tu mele o le newspaper a Samoa le taulangi o le number 1 newspaper a Samoa le sa o mele o le sauni le li pale mio Samoa e alu fai na siaki New Zealand pesao pesese o le mea o mau mai e le ai se tala fa pena fa maunia mai le fionga le lipania o tau sila tatou sa mo le faina le faina le ai se tua inga fa pena o faia le o iai se plan fa pena ale a faia e iai la fuanga mana tua foi le na fa la me fa pe lunga pale mia le mea le dictionary bilingual Samoa ma English e paula na me le o teilo e ono alu ai le pale mia i New Zealand fa tasi ai male li la le taule o ai foi le swafo seri le minstawa onga oi foi honorable doctor professor ai on me langa ka o professor yo well, e consider o ia doctor Iono, o professor. And he is a professor. Tangata umay tau may lungar hicha pipi. Ilingi professor. Iyo. Paular me o no wale pal mio sa mo New Zealand. O leo mal professor le. E launch le tusile le dictionary la. Le dictionary fa sa mo fa palangi le. E pau na le me o te tau loa. E mawhaina o ai nā ruele pāle mio Samoa. Io, ele o alu whapito e whainian siaki. Ko sila tātou le ola tau whaaleanga o nei newspaper. Le ngata o tangata o lo tutu e le aingi whaku, le aingi loko, le aingi ake o mai e runga i e whaali meila kou fōringa. Meila lafi mai kua mea ia. Io e se an mea mai lafi. Le anga o le kaimia whaali e fōringa. Awe lo malo suti li tangata le. E langa le mwhainga se sisu se fake page. Kako sisila o to Samoa il whainga o mea. Me le lenga o mai kanka ia la lafi. Iyo. Ia. E lo le leia e kula e pailonga whai mai kaini. E le sanga pau e mwhainga whai ia o lapi. Ai alu a fa spend tai le a fo. Le milionga mon kupo le kungu. E le se ser kala le whai e menga fa makala le poko mana kamai wala. On kwa kong karo wa kamai. E miliona mon tupu le tupe la tununa e spentinga e su e ola pi. Anga ke lo le ke fiu e su e manual fake page. Enga ringa le mingoi ia le fo. Le pule sili fa msinonga. Isia e sili atu le poto ma le tamai. O pari. Na mela mai mau te alo e fese tangi o ke le lopo ai a kangi. Nga le mai a fai merika fa le anga runga. Ala ro e fo kupe e fai fo le me. Amela, anga runga la ne o era na fai me a kele so wake. Io a kele so faku. Ku wa e lunga la e o foringa ma sau le fai sau kangi de me afisa. Me le samo. O le mama win auto te me tonu ina me ia. Io le fai me o le observa. A mai se fa ma ninga observa. O lo alu le li pale mia e fai ana siaki le la utar sanga tunu ala por kalami ma longo ane la observa e va ni fa maninga lo fenga le li pale mia lo yesili fai se suol meia ai se ala pe ma fola le ominga e ma numi lo na winga eo pe foringa me ma fola lo na ai ma tua ma numi ola maka ngao ngi me fai ngi kanga kasole ele fa pe o ke kuong le ulango fu chau ke lango le malo o le so o ka fai nga malo e ka kau o lo ke le email io ai le ko mai fa ali ko fa fia poko na me ko ke run fa pa mi pe ko ke fai fai ko o fidia o ko malo ko ke o email
Io. E vevela tu ila e pa mana me tau whamtala. E le filifilia se parmeni. Le filifilia se parmeni oe ke whai oe parmia. Na fili oe, na tu lima atu ia te oe parmia to filau. Io. E la koe o ka kukala i mei. Ia. Ole na. Io. Polea malea. Ole na. Ile ai ma se mea la ku fola mai ilunga. Ai se fai atu lai auto ia. E sao nga kau mole parmia. E sao. E sao fale tonu ma o le parmia. E sao. Io wala. Io e. Pakali. E arte mi sa welunga le fionenga ko va ai uma tua ilunga. O feula mai le afo. Le keke o la sfana. Ai manuia, ma losi. Io e. Ar kau mole la len fa kala mengi kanaka. O lo le lei mea uma. O lo manuia le fionga le liparnia. O lo tātou wola fau matau mawhai whaelenga ina. Ia ole nā. Ia. Ole nā, lelei. A whai pēr nā ua tau tino, lelei. Le se meleanga. Ia oe. Ai langa ole tala langa mai ele observa ole tala na nafi. Ai whai o lefa to ale manei. Ia. Ananga. Ia oe. Ua toi 5 minute. Ona, mai leo tatou. Ua matpaanga o ne yaso. E iai le si. Mo lia se li leo. E suafa ia la auli Mackie Jr. Le li ina mo lia I lunga o le whamalosios o le si fuita me tai leo. Io e. Whamalosia I lunga o le alue o le leo lea whamalosia se tasi fuita me tai leo. Ia. E te lea tala u na whanongolongo I lungo news. Io e le ngata le au mainga e tamai tai o ai foi. Au mai e le li I fai news le mai Samoa. Le tala no New Zealand. Ma le tamai tai o ame. Le lua ame sene. Ia e te lea maufiu I inga. Pato le mea o le tuturi loa. O le leo si nia. Io e te le lope se satini po lea. Pa warmea na mai o leo si nia. Ua ia whamarusia le isi fo I tamai tai leo. Io o le mea na tupu le tausanga I lua afe, lua wha. Al mea lo vai ai. O le tula iei le li lo ia. Le li le va na maua le sa minsta le sa komisino leo. Ia le fionga ia fui ava ili Iken kaya. Ia e pe ona fai atu langa o le la fai mo meo sa ili linga tutu o tasi po suenga tutu o tasi. E la lana upa I ilmta upule ili leo. Na o le tula iai ia le lo ia le fai malo ia na te tau avea ia le case o le leo le suafa ia la auli Mackie Jr. Le lei na titila na iai ia le tatou atnu langa tawana na foi o na samania le lo ia le lava matu te pese atua I fafonei. Te tau samania le lo ia le lo na tu langa a o fai ma foi. A o fai ma Te lo fai atu e moria ale fatu ave isanga kusi samangia la kufesan kala. Io e. Tau na yeso na sao I totonu o le melea.
Ma le to te lea o i latou mai le amatanga o mea ia. Iai foi le fai news na sa le TV1. Na ia ta ua ai ia le amatanga. Ngai sia, e te tau fesiringia ta mai fai news na mai TV1. O ai na au mai ia na news. O le asili poti mai i tangata. Langa lela fai mo meo suenga sa ilinga tuma o tipo tuto tasi. Le na watu ai fai maforinga foi le matulanga e tatu te vai lau tele ia. Ina ia mafai ona ia o le na. Le no te whalongo nei o sisi o mele li o purutu fen mai o Kanata. Ile ai. Na, te ava e lunga Kiripina. O lo ta ua le lei va ai. O le ua i suspecta. Ele ta ua se ingoa. A o le sui fai pule. O le vaenga le tau pipi. Na whapeatu leo lantala. Se i o tātala noi tua. O na o ta unatura ia lea. O tangata la ia. O le la tau te loa mea. Va ai le ngor tele ua ngalo te au le whaai o seri. Ai o le na o le te vea to lai whainga luanga tu e pi le te mire nei. Tasina na tangata abe isan tu samania. O le whai news a TV1. O le tangata o whainga luanga o le tu e pi le te mire nei. Ia. Ma i lato o malava na afia i le mele. Ioe. A watu ai ma le loia lea ua tū nei ia Lauli Mackie Jr. Ia. Ua molia le li i mo le meo le o le whamalosi o le tamaitai leo leo. Ioe. Le whila a mai i Malaysia fo i tala mai Samoa. Ia afia fo i seri i whaifi au. Ioe. Le fua i lunga lo na suafa. Pe taia setu. Ia o lo o ua whamaunia morianga tūlanga o le whamalosi o le teini o le aurotu. O le karisia me tutisi. Ioe. Nanga o ta uranga le au mai uma i ngona i lunga o tatu talafou mai Samoa. Ia tatu te tilo le iai ma. Ioe. Le fuwhaino mai talia le li whamasino o Reese Harrison. Ia le talusanga a le loia. Le utula i nei mai Australia. Le utula i nei mo le fionga i le li whaipule o whale ali tasi to e lupe po muninuku on semo. Ioe o le nala ua talia. Ua talia se taimi e se i taum whai ei fola sanga whaaritula fono. Ia po meo liko le ale tūlanga. Legal submissions ale li loia mai Australia le ua tūlai mai nei ia e tūlai mo le winga na lautala langa o le sa tūlai i sta mai tai o Miro Lui rono winga le ala ua malolo Miro api o le tau ave e le loia le mai Australia o le ali loia. Ia o tele o lope se keisi ioe salo polea po keisi polea ia e ala foi na watu i fafo ia ona o tūlanga whapena ia pe o le nai mata upuna na o te pena iai ia mo le tatu ia malesi tala mana ia le na o netu japa uia jau. O le tūlanga o le tatu se lau 50. Lea ua whamanino mai ia le tūlanga o le census. Pe o inana fuanga iai ia o le census o le lua orua tasi. Ia whaatasi ai ma meo lola palota. Leo mafuai ona toe oisi tangata i le lola. Leo a mai fwe numera. E lua se lau se 15 afe. Nea whai o tangata o Samoa le whai e le tu whangatu pelea. Se lau lua sifumare lua afe, se lau ono sifumare tolu, ila tau ua maua le se lau 50. Ioe, o le no winga pe whapea o le se lau male lua afe.
tolu se lau wat fitu tangata ele I maua le se lau le masfulu e au fiai ma tangata o lo whainga luenga mga lulue wha vaitaimi ma tangata o lo ono nofo I fafo o umana le sitala I Samoa ia o tele na o tangata o lo o ele I o matemi nei ia mato tele o tangata ele o lo malanga ma me uma whapena ia o lo o ele I maua ia ma ila tu fo I e watu ele I watu claim ma la tu se lau le masfulu Lela la fo ingo ila to ele maua le tupe o matemi e se lau ma le lua fe tolu se lau wat fitu o le tupe ala le ua maua le temi nei ua whaaruina mo ila to ua release ala tu tupe se fulu ma le ono afe se fulu ono tesi ma le lua miliona 16.2 millions ia le tino tupe o le ua anga iatu I tangata o le atunu ia o le lava o lo iai nai tangata o tutoe ona o lo o I fafo mai ma Samoa I temi nei ia ma le pei o le ainga o le li o fontoe le femi fontoe e o mai temi nei le mo se la tutupe o ia marona ainga ia o tangata ia o le leo ia ma mai o mai ai to te le tangata le io claim la tutupe o faita wina fa pe o le se tupe al malo o le la pe mo malo tele ma tutoe tupe o tangata o lo I fafo ma ila to ele yo atu ia o le o I toni tatou ia no samo le ua tau mai le tatou wo foi mal paanga no fionga le tomata fio mai I le tatou tua foi mal o nanga o le nei aso ia manatu le na foi fto ai mana matu fi au manga luenga sa fe ngai o le nei aso ia malo le fa malos malo tau atai malo foi ia le a foi le malosi I le tapu kalambe le nei aso e fio mai sa no ia e fa filo mai ia le atunu ia ma fa o we po kalame ia pe ona ia le nei aso ma fa lo ia langona mai tila epa ia le ia fa popo atu foi mau foa alo fatu le mamalo le atunu ia mai sei lato mau mai le o nanga so se tulu inga la langi ia le ainga sa le vi fa peti nam ta mama tutua tutono ainga mau tanga sengase ia male ayo tanga ta tutua ia mai se fo le to tele le mamalo le atunu ia alo mai o le a fa soa o le a tatala noa ilo ia fa talo fa toila ia il to fa fonga anga la tau fai atu se ata pona ina ia maua o tole a toanga ma le leo tele o meo lo tupu si o tato malo paftai ia o te manatu o le ua te vanata la ta mata mai na I mata ko e saunia mai na le ua to le lutu la o tala noi mata upu ia le matsara fuita te toe a fela ia okay ia mta wale tu la epa o tele nga wa umana e pa ia wa uma foi na o pa ia ai o lena o titiro le aspirated vasolentia na toe a mai le leile au I ilinga ma toe fa malmala maina e Justice Harrison ona wa tele ni tu singa mani la fonga le sao wa fata tauanga le fa ai unga le mafua anga walainga filifilia ele afionga le ale famasino ia le former Attorney General la Samoa mai eni tua inga wa tua ia ele tato lawyer sili le la te fa pe to itu le patata toyo ina ia fa malama au ili le fa ai unga fa masinonga o le case of le ali tasi pena fa wa to tele wa nunumi fa pe mai o ni a mio pio wa fai te mai ta ilo ya silia tato le fa unga le wala ina ma fol fa unga Justice Rees manino sa mo ato wa fa se e tua ngalo le fionga te lupe mai lona tofi o le sui palemia ma le tofinga fa min star o lo tu mau pelo na tofi fa fai pule sa tal sanga ina le fai pule la na ya fa le fa mai fai unga wa stay o le decision o lona winga
ua le executinga pa ua le whaatinoina le whai unga le whaamasinonga e solo ia le no fō le tūmālo whale adili tasi. E ui na ua whaase e toi lupe mai rona tofinga whaasui pale mia mal minsta. Alo tu maupea lo na tofinga whaafai Wa uma na wala awina whaamsinonga e whaaparitania o le whaaparitania ina la le ka o le call over. O le wing o le call over ina ia whaavasenga mai ai aso mataimi e wala awina ele mata upu ese leia. Le lau whamanino mai e whaamasino sili ia sa tiu simativa e le ngata ina ua tau fia le executinga o le solo ia o le nofoa whaafaipule as well. Ai o le ua whaase e le mata upu e nate le tau limaina o le la a ave tau limaina e Justice Rees. O lea wa tango fia ai la ile aso na file kola o whamanino mai lea. E le tatau o le whamanino ala le nunu miele to atele o le atunuu. Ua tustusi lima mawhaini tua inga ele tātou loia sili. E le tatau o na afia le tātou loia sili maunga Precious Jang le mata upule nei o na o mafua anga ia. E le aise ngai o inga se pe pio ua whaia ele loia sili. Ai ona o le titilo o le whaamasino i so o tanga ma vaenga sa ngā lulue ai. O iai le tūlanga o le conflict of interest i le mata upoto e lupe. Ona ele ngata o ia sa i totono le ofisa lo ia lea sa tapena ina le case ato e lupe. O lea sa tula i e fo ilana pa anga wha lo ia ia Meryl Lui. O le tūlanga le nā. Ia o tūlanga ia sa tiratilo i ele whaamasinonga. O Meryl Lui lea e tūlai e tau aveina le mata upo ato e lupe. Manatua o Meryl ma maunga o la ua e onga le paanga partnership le ofisa lo ia. O le ala leo whai unga Justice Harrison e whaase e maunga pero se isi to sai o maunga ping o loia sili po se sila ve to tono o tanga venga ale loia sili ele ma faina ia ese alato affiliation i le case le nei. O le sa ave malo ia sili mo mua le la walenga to fia ia sua Helen Warwick le sa ave malo ia sili mo mua e tau aveina tute fa a friends of court ma le sa ave foi malo ia sili mo mua i te tono New Zealand. Manto foi tu e pasata tal noel mta upulea it's a conflict of interest le avatu o DJ Fong faima friends of court o le te tono mtanga venga le lo ia sili le mea tono ala le wa mai ai fa pele fai unga Justice Harrison o to fiai sua Helen the former AG e fai ia masui o le friends of court la to te fai le apopo inga ngai ai le faina mai sesi o lo ia te tono mtanga venga le ale lo ia sili ani tu singa man tua inga le fa pe mai ia o le wa mawai ime pipi o sa fai lo ia sili no she hasn't done anything wrong ai o le pui nga le fa masino i tu langa i vaenga ia le lana linga a mai le former attorney general wa mai a foi ona fa ta ota mai le whaamsinonga timetable e wha ngā solo e mta upule nei o la so luasfulu o timetable ai na wha tūlanga mai a lena te suia mai talatua nafi ona o le wa ese tau sanga le wa le fo ila wa manino o le wa sui fo ila le loia la tūlai mo toi lupe o le la tūlai mai le ali loia mai Australia o le loia mai Australia le la tūlai mo toi lupe e le tūlai la ia Meryl Lui e o tūlanga nā tūlai palena fi whamanino ai langa o tele na nunumi ma faini tua inga whaasanga ia ile tatou loia sili a maunga a le o le manino le whaamamalamanga a le fionga le ali whaamasino le mafua anga ua leina ave ese a ese isa ili mai sesi mai te le lawa a mai ele tatou former attorney general ia whapea Christopher Finlayson o ia le sa attorney general in New Zealand.
mani ngai sa ya ke lona na malam mai fa malam mo nai manino le conflict of interest ele o le ba fu le fa pe o le ai nai te me na manino le ya o pela le o mai nei o le whangaina e le whamasinonga o le tangata le sai ei mua e to tonu o le official Louis Sili. Le ala ua latu neila ia heleine, ia sua heleine. Ele whaingaruenga la as a member o le Louis Sili. Ma le palangi la sa mai naia, nungi la lau te tuto tasi. Mini, le ai a koa la masi sao le official Louis Sili a Samoa. No. E la tatu. O le tulanga tonu ale na mantua lena tatou I lo le conflict of interest I le a fia leo o le toa whainga DJ Fong. Sa le tatau na pikama, sa tatau na sa ili le whamsino sili. Se silo ia tuto tasi e whai ma friends of court. Sa le tatau. Le la watula ia tu Lord Justice Harrison wha atino lor tulanga le na e le tatau na iai se tangata mai te tono le official lawyer Sili e a fia te tono le friends of court. Ia, ele e muri atu I Harrison. Alena whasa o te lawyer Sili. Nena le toi tu la I le li o DJ Fong. Ai sa whai tu o tenya lena presentinga I le. So me umana mano. Le wino le tala na lena whatu te wha mamlama tula epa. Langa lena toi au mai lava le au tusia, mai le tusia loa ia a le whamsino Justice Harrison ona wa iai fe tusia inga ma mea I lunga social media whapea o le mele walinga whaile whai unga onga o mea pipi o na whai e tatou lawyer Sili. No, ele iai ni mea se na whai e lawyer Sili o lea e a mai e lo le whamasino le puipuinga ona o a fianga I whainga pa anga sa iai. O lo manino la va. Ia, nata o te lobo umana e o le tūlanga nea I le whamasinonga fo ia tūla e pa. Ia leanga wa o I e sau whaasoa I le tūlanga lea. Ona e iai la nisi tusinga le sa maitawina. Ua whesilingi ai le a whaina whapepolale mea ua iai le whonga whetalai. Ia le sa iesi si whapea o le ale le tūlanga ua le ina fia I fua le whonga whetalai I le whakasinonga lea. E le o le tūlanga na e te le I o tūlanga e le ina iai le whonga whetalai. Ona o le sa mai atu la epa. Ona o le whonga whetalai, le lenga third party le whonga whetalai, o ngai te le sao le whonga whetalai le mata upule nei, tātou mai tau ina foi. Tadi e sei, so e tu le mea le na amai nei. Lea. It's to stop him from declaring Tuelupe's seat vacant. Ona o le whonga whetalai na o ia o lo iai le power, o lo iai le pule to o tasi e na te whaailoa ai I le whaamsinonga o le tūlanga o lo iai le nofoa o le tūlanga le ia whale alili. And so it's to preserve the status quo o le awaiting e Tuelupe o le outcome o le whaamsinonga na to a whaiela ia se fuafuanga o se whai unga le whonga whetalai I le nofoa o le tū malo whale alili. Ia, ana iai fo ini tusinga wa amai lunga. Ia, ma tau lea ngai nei fo I tamali ianga o nei tamali a ele o malama le telo le atunu. Ia, ma le meale nei o le abir tala tau whasise. Le manino tūlanga o le iai o le whonga whetalai tono le mta upu lea. Yeah. Yeah. Tell no man. Ia le tūlanga na le na watuai wa. Ia inis I wato tele na wala au mai whatuai. Ia e sili ai wa e ringa e manena ta wati te oe vili mai lesi.
Ai o te lo i lopo wa umana na a fia atu ni saunoanga a tula epa ia maisi au vaianga tustala le mafua anga o le iai o le fonga fetalai o le second respondent ia le fonga fetalai i le case lea to lupe. Manai? Ia mana ia le simta upule na tula i mai nei. Le mta upula lea le ua fai ele fai unga al whamasino sili. I le mta upulea wa maua ele whamasino sili ma wa ia te ena i fo ila le fai unga a le lands and title le sa fai e tusa i se fai unga le lua o lua tasi o se case o se ainga. Le o le lato wa ia ta tau i le whamasinonga tonu a sau no whamasino sili pere se whapea o le whai unga o le whamasinonga whanua masuafa e whaalea o ngā ina i le talo sanga le ainga o stawas le iwai moso i le tau sanga lua o lua tasi o na ua le mawhai o na o atu i luma o whamasinonga o na tua oi wa tapunia wa solia i le lato wa ia ta tau se whamasinonga tonu. Wa na aver tau sanga le ainga e le mawhaina o atu i Samoa o ngā le taimi lea o le sa tapunia i tua oi i taimi o COVID. Ia ai pangalea wa whaawa wale whai o le whai ungale. A le whamasinonga whanua masuafa. O lea la watu si sa o ila le ainga le whamasino sili. Mo se whaasang tono le lato mta upu o ngā le tūlanga le iai. Ia wa o le taimi le nei na o maua nei le tala anapo. O lo o iai se hafoi. Lo iai se tasi foi o tau ainga o lo na whaile la tau apili tau sanga le ntea. A le whapea mai le tala. O le whato a o whaingo apili i tau sanga lua o lua tolu. Ia tanga i fola nei wa lua o lua wha lua lima lua ono. A le whato a o le wala awina o apili i le lua afe lua tolu. Ia e fōringa mai e te le la vaase a foi. Te le se le whale tonu o le tuwai o ta a tonu foi ai ono o le tele foi o mata upu le sa to alia mata upu ia ono le tūlanga o tūlafono ia sai te tonu o le ofiso whanua masuafa. Na e ma wale tūlanga mata upu le li tula epa. Ya mta. Le mta upu le ia i whanua masuafa. Le case o le ainga le ai mai. No fai tau wai. Ya, no fai tau wai. Le case na. Ele o se mata upu fu le moa u ele isu taimi. O mo ta personal ainga fu e tira la tu male a o me o lo tu lai mai le la langi o Samoa male lau te lenga. Ina le kau take di ai le mo la ulea. Le winga le na abatum ta upulea. Wa o te tonu foi. To tele nisi ainga o lo o iai le same situation. O le kwa mala mai la. Po wai fo inisi o lo o iai a la tau le tūlanga lea na le mawhaina pa au i Samoa. Mai se a tātou nei fafo. Le mawhaina pa au i Samoa i o tātou whamasinonga ona o ni tūlanga la leo le tapunia o tua oi. O lo o iai ala tūlafono e mawhai ena tu ua wanoa mai la le whamasinonga. Ia i la tau ia. Ia e whai e la nei mta upu ma lapata inga to telo le tunu. Ia. Ia o te le loko na e o le mata upu lea le ua whaamaunia mai se tamai ta i whai a onga. Tamai ta i whai a onga i te tono le universite. O ia fo i lea o le to alua o le sa sui komisino whainga pālota. Lua Darryl, Io e. Ia. Le lana whapea mai o le ua iai le la ato e whaile ilo i longa po a fia tonu le aso o le atu la i el whaamasinonga o le tūlanga lea. O le mea fwele le uta ua Darryl, e ono wa ai iai le malo la o lenka ua Darryl le whana fwele na whaatau iai Samuel.
ia tonu la ua uma na faini i whiangainga o mea ia. Ai o le winga hoi le tala le e whaitau atu e Samoa. Oi tangata lea. Oi tangata lea. O tangata tonu a le len whatau i Samuel i whana. Io e morsina fia pere tatu o whanau. Nā tonu la wa taimila nei. O lawa i tau le ofisa leo le whanga la lea. Yeah, yeah. Le la au malosi lea le sa ave ia Samuelu. E alo e whatau nuu le tangata waleina le fionga le li pale. Mia ma se tasi for your mean star. Le winga lo tala foi le mo fanua. Ni ke wa watu ni leo tun i. Ta pena i e leo fa pe wa le lava i ta sila le mo mau Samuel. I te o fa pe ngi leo fa pe vai a fesi e li fa ko pen fa ka ko Samia o se fan. O fanga le ngala ku Samuel. Wa tatua ma so salonga. I le tulanga lina ai tatu ke leo mautinoa. Ado winga foi le ta ua le ngoi i le case le. E kau awe i foi le Ini si fo so swenga na o ia tula epa. Wa es en moni. Na ia Daryl le fanga le au penga le nei. Ai ina ua raid le fale o Daryl ina o inale na mawai lola le fanga. Na ta usa oi la i e Daryl. O le fanga no na fata wa mai ya Samuel. Ya Sam. That's good. Yo e na ta wa ya ne te foi la wa ye ni swing o le moli mawa. A Daryl male matanga. A te longa te mile nei. Wa ese le ona la wa ye le fanga. Wa ese tangata la wa tau nu ye le fanga. Ia, te le lopo wa e o i mata upu ia wa wha tupula ia ma wha to te leina ia le wha malosi le nei ngā luenga ma ngai o inga mātanga o le toso teine i te tono tata watunu. Lena tu lai se tasi o li i leo sa tini o le tua ia. A o le fo ina tu lai ona nei po na nafi. Lena tu lai ai fo ila se tasi o le feta o inga o ia o se tama faife au. Le fo lana tu lai ai. Ia o le la whapea o se aso le vai aso lea po le masina fō. O le ailo ai tonu le aso i whaawawai ia tau anu manga o le case. O lea iei ni moli mau mau tutu whapea ni tūlanga mata ngāmani mea sa tutupu i le wā o le sa se fulu walu tau sanga i le taimina tupu o le whalamlame. O lo o yeila ni moli mau tutu wha ni aile te leo le whale tonu le tūlanga na tūlai mai. Ia, male mea la leo wa vevesi foi ona ua whaasala lau le newspaper le Observer whapea ua whaini la fonga le fionga le li pale mia o le tūlanga leo le tato waa foi le catamaran le vevesi ai nei. Nela ua lui mai ai la e tangata i e whaia le waa i le tato pale mia ia watu se whamaunianga e mawhai o na asaina le waa lea ia o ngā sami so wā lea e mawhai la na vai luaina i peo le Titanic. Tusa o ni tau whaleanga le lafa pe watali mai e lola Valentine le palangi lea sa a matale le whaingo o suinga i le waa le a mai mo tātou. E loe el palangi whasamo. A whala tulanga la nātula epa. Ma fua uma mai nei, ona o tusinga la ia le Observer le ave, le la whetani ai. Wa le mea fwoi nā nela ngā lenga tali mai le whamasino le a Justice Harrison, ona tusinga ia tua inga ia na tau leanga i ngai fua le tamali yanga o le tamai tae lo ia sili. Ia, o mea ngā tau kirikiro i eisa mo ato e tusi mai whapengi Observer. A pela le mele, le lau kali mai palangi. Ai le lor palangi le kala le whai le whiunga le lipania, e le mala unless i eise tangata na whapalangia pelo le kala le ngā mai. O tulanga na iai, tele yo meo le entula i mai le vai aso le te ama ne vai aso. O tusinga, o le wa whai lunga le Observer, I ei fo i nisi tusinga nei ala atali
Nei ala tale lua tā tolu. Na ai se tādia se whaole tia mai whanua le fionga le li pāle mia. So le mata upule na ta ua mori ai se li leo la auli Mackie Junior. Ilana fa marsi o le suta mai tai leo mta upuna Yeah. o le na te te ilo bato le tula ye le dio iken kai as a lawyer. E tula I mo le leo. Yeah. Ai o le nala fata ita i langa tofi lo ia. Lo tala na so ero lunga le o serilia o papelo ai te taua I le malonga taketi le suenga I le sa I linga tuto tasi le fai o le maliu mata ria pole o tua mai e fai se suenga tuto tasi ale Tula epa bevo na sau noi ia to fai ali o I lato lava sa name I le sa I linga suenga le na fai e liu ma I lato mga name sam o I lato umana sa mania le case le nei. Believe you me, they're all gonna be subpoenaed. Ia Garcia. Wa na batu foi la ulisi tangata tauna yai e kaufunga le TV tasi man la ku wa news ka wa met ele TV tasi. Kau fisiringi wa fa mela ko news ka wa iken ka. Tele lato le wa maua. Tele lato o le tu fatasia le lisi I le taimi o le ata pena ai lale ia suenga ia la fai. E tele I lato which is ele mawhaina aloai because o le malo le la inbao. E pe fo la I lato ia wa maua atu lo wo I fafo. I lato ia sa ngā nurue ia le wo I fafo. E tu sa lava peo I fafo o lava ina avatu le tusi le malo o lewa through le lawyer sili. E mwhai lavanga extra data tuanga I Samoa. Yeah. O te langona wa umana a fea le tūlanga lea I le toi fo ai o le tō whai a li o te tono mtanga luenga. O te whiapa I ono tūlanga lea, ai se a le mea walinga whai le 6 months probationary a li o Ai mana tua mai, leo manino, ua manino ele I whapea wa ye se soli ngā tu la fono li o le mama li o le conspiracy le whai nei ia ai o leo I whai tau watu mata mai la lea e ono masina e whai langa ai se a lava walinga whai le nei tūlanga e whai le probationary 6 months ai o le tūlanga le iai o le tangata sinia sue ia a tonu se tatou matai tu o le atonu a te langa po se aso le vai aso le nei o le a whaeloa mai ele tatou komisina fo. Ia. Mate tano tai au. Ia, ta sivula na fsili o te rola o sisa o I tai au. Ia, le tu kapale. Ta ilo ia wa pe o ngaluenga fofo I ele fo iari o le ngaluenga. E ngai ia new hires. E whai tu langa na o le probation. But usually 3 months probation. For new hires. Ia te le lola por le saoila oe. Ma so sili tau ia ni por le tonu ni ia inga o mafuai ona. Ia. Tu langa ia. Ia wa tu langa na ia. Ti lo to le wa to reinstate Ia o le la sa one ua whaelo mai le wa o li o to whaile refresher course. Yeah. Okay, that's fair enough to whaile refresher unless wa yaini mea fo wa whaule to tono mtanga wenga leo which Leo needs to understand and know about it. Ia wa whetawi mtal whenga ile refresher. Le tūlanga la leo le probationary. Ia o le ale tūlanga wale ina yaini ia inga to tono le.
o lea fo'i o le manual a leo a whapea o se leo. Wana ia isi leo sa toi reinstate. And they didn't have to go through lato tele i ola le la sanga leo le probationary. O lea wa tulanga mai o le ia e pau le tangata e maua se fesilingi o le mata upule nei. O lio whapea fo'i le fionga le li pale mia. Le si me mana ia would be nice to include the package for the la drug test. Oh yes. Yeah. Ia wani i fai mfate taing. Ia tu fale fu o kau afa pe elo baku langa package. Requesting ia. Well, I'm pretty sure que le fai le meia, but le winga na tala kang o ia requested official law. Me fai sanga drug test. Ia continuing on mele ia wangi i fai mangofu. What did that donu tula epo? Did that donu au ia? Being awale whapea ona sa ngalua momoli o. Mantua leo titi tolu tau sanga o tua leo. He is warranted to have a drug test. Regardless. E whapena umofola so o aise tangata fou wa ufale tutono mtanga duenga leo. Mama tanga duenga umale malo. Ole mana ia. Ia ole tua lalo fo inga i pisinisi tuma oti. Ia fai uma fo ia lato drug test wa taitonu. Ia o pisinisi tuma oti. E iei fo i lea fai no lato iei lato pisinisi. Pe a le fa maoni na fai drug test tangata nei. Wa e mauaila le tulanga lea lu mua. Wa lima tango vale i lato ia lato te whaonga ina whala o whasaina. I tupe ma mea ma aseta i tutono o le company. Lua, ia o e tulanga lea o le mai taita whasi tangata. Ia o mea umane e pui e tangata whai bisinisi. Yeah. E se whanau lawe o lena li poti mai sale lua whale alili vai aso lente anei. Whapea o se whanau lawe tau taawale na maliwa se tina. Sa savali au tafole awala. Ia, talo whai. Ua soangi aila le melen tupu mai fiti. E le talavou lea e hostess. Le sa celebrate lo naso whanau umaloa. Le tutui au tafole awala e anga i le hotel. Ai tifa tuarta avale so ai le na maliwai. Ia le whalawa tula i male whalawlawe lea i le papeo le sa vavale atu le tinama malona alo talavou. Ai tifa tuale ta avale ave le tina. E se whainta nei tua inga mea. Mai tauina le maia male matango fie o ni whainga mea alofa. Mai le whale mai tele i Thailand. It's an electrosurgical unit mo le whale mai tele matotua. Wha mea alofa ni maenga whaona po nei o le bipolar electrical surgical unit. Tui nā tui sauninga le na whai nei lasong fua. E mea whale le iai ia ngaluenga tausi mai, tausi soifua tangata Samoa. O lea lai whale ati lele nei tausi ngā tangata mwha mauti noa ai le tala whea ngai le lei. Ma le mamalu o tonga fitinga i te tonu o whale mai maainga. Ia o mea alofa le nei whapea wa awatu mai le malo Thailand. O le swimming star lango. Ia motopua a seve heni o iele sa whai masui o le malo i le sauninga na te tadia ina ia whapea fo se tali whai tau ale malo i executive ia no atu Thailand mai le universite o Mahidol ma le lato whai ngā paanga whai pēr. E se le mana i o tūlanga ia tula epa. Ona pei ona mai tau atu fo i le saunoanga le Minster. Le lato tau mawhainga malosi le iai. Ina ia whai ai sa mota o tonga. Ai pau le mea ia facilitate ia ia materials facilities nei. Na le o mai atua fo mai whapitoa fo mai popoto. Whai le tau tonga patoi fo. Ia ao leo whawhetai leo a mata na luatu nei ia mea alofa mai universite ma
falma I te tele isi vaenga lalangi. E whaamea alofa atu le tātou atu nuu. Ia whaafai ai. Wa o le aso sale na o ai le group muli to aiva. To aiva le na ave le sa intia. Le lai maua mai le tala nei le tae au o lo malanga I se tasi o nephew Hapea mai la le tala e ese le mānei o le nofuanga. Ne fale mai, ma le mea no nofo ai, e ese le mānei well looked after e tangata intia ia le au malanga o nai tangata mamai mai si o tātou atu nou. O le taimi le nei tula e pa o au lo te fia mawainga sa utusi. E leo te fia mawainga sa utusi le lo minga fefiloi leo ai ai nei ia le ofisa wa onga. Le bilingual dictionary fo leo out nge ia le ofisa wa onga. Fa pe luas fulu fitu wafe tu singa leo iai. E au ngā mo le latam whai e whao ngai te tonu university nei New Zealand ia ma onga tu Langalua secondary school. Ina ia le tau mawhainga e whai ai. Ina ia mawhai o nā o ina whanau bilingual. Whao ngāle ngana Britania ma le ngana Samoa. Manai. Yeah. Sa mai atu le pa se titi lo atu le mata upu lea. Ia o le mata upu lea lewa umana na launch. A le lai whapea mai. O lo o iai le si awanoa e watu ai le si K9. Le si tai whaulea watu a wala wale pui ngō tatu tua oi. There will be another one coming le lopo le mid-June po le November this year. E a watu soani wa tele na wa tele le tūlanga o whala o whasaine le tatu watunu. Ia ai titilo whala ia Samoa, tele fo io nei New Zealand. New Zealand o Tonga, fiti Samoa le wamatuai. Tele na wa ai tele o whala o whasaina. A le whapela vaenga le au sia mai I South America o ina le whaawala mai ai. Whape o fiti ia, wa te ia le to tele le mamalo le tunu, le vato tawhewhea mai Utah. Tawhewhea mai Utah le tele mo meo pusa. Ai e dropi ngā tai whale o fiti. Tawhewhea mai leo atu tangata ie wa umana whaatulanga o iai. Ia ai panga ai atua I atua mua maua tangata anu o ia o ngā anu o tono fiti Lela wa iai nela wa whaiela le custom patrol la fiti. Ma leo sosoni atua New Zealand ma Australia. I le tau pui ngā lava le a asa tele whala a whasaina ia wa. Yeah. Ia o tulanga na I tula epa. O K9 na ia le la whaopopo I isi K9 fou le wa iai Samoa ma tātou dog handlers. Le to tolu e la tau ia wa umana whaapasia. O lo iai la nisi o le whai me alo whatua New Zealand ne sometimes tau sanga le nei. Ia e fia le loto ina o mea nei. Ina ia titilo lava iai tula epa. O mea e pui ai le a foi le tātou atunu. Ai mai se to tele tupulanga talavou. Tele tupulanga talavou le wate lelo nā whainga I tūlanga lea. Ia e tanga I foi la iai. Wale o tūlanga wale se popole le se fefe. Pe foi la lea tamai tai whaia o ngale investe. Le waalua ma ave whala au whasaina. Ai mantua o mea o loto I ele tele o whanau talavou ia sa le tatauna. Ia ai wa mata I tua leo fua le maua ai wa mata I tua le na maua mo foi. Mana ia. Ole isi sim tau na
Ne ai o leo kwa tele mta po tele inga wa umano o yela su enga male ai le me o le no titilo na la fo wala o mantanga te i te au mo fanua o leo te mo te va ai atu te le lupo ana nafi po nei po ana nafi sa fa esa po kalami le la fa pesa FCD ni ai le ale ese ngo le deed of settlement ma le Harmony agreement le sa fa pesa sa saini le fina mai tu la epa o le Harmony agreement sa saini a le fina mai fia me ia le ai o le deed of settlement le la fa pena fsilingi e po le atonu la vale ese ngo nei mea wa le malama le atunu which is in fairness to say sa o le malama le atunu ona o le whainga malo atoa le na umatu le na malepe le iai masesio la tau na va aile whatever if it's deed of settlement or Harmony agreement e na o fia me la va le whapea mai na o fia me va lasi mai la tau nei to beto ofa sa sainia a le to tele la tau tele iloa o le la wa tele nga ngulu le tunu fesilingia po ai e wha maoni a o ai le se fa yesa tala le tūlanga le nā. E sa u fesili e tūlanga sa u mata tonu ai tala le nā fia mei. Sainia se Harmony agreement. On menu sainia o le deeds of settlement. Pate o lau tala. Po le ar koe ngā kali kau ke waku, kau ke malama umali se senga. A le ar kali kau ke wakunga, e sau foi fia mefa mei le ai e lo mea ngā. Mea ngā le ngu kango request. Sau roranga ia. Sau ia whamakala kongu, le a kongu mea ngong saingia ni mea lea. Ioe. Lea le e se senga. Wa akaku whakungio le se senga lo le senga. E sa, trust me mai fui, sa fui kula epa e se foi langa ia. E fe alo fa i fa peka ngaka ia. Ai le ara fa si sa ula si fa motala ile atu. La mea, le mea deed of settlement nga saingia. A le fina watu tata o nga saingia le Harmony of le Harmony agreement. So pen menga mga sau pe na ia. Sau pe fa matala mai ile atu nu. Come forward. You tell everyone. Yes. Do you think she'll ever come to la epa? Le la ta analyze ta a fa e fa longo mai e se ta analyze. Yeah, like you said, come forward. I tilo le deed of settlement. What does a deed of settlement mean? Well, a deed of settlement is a legal document used to amicably divide properties. Mo aseta me tau fali. Ioe, o teach ko kalulu teach. Ioe. Ai ke makauria foi o kala mai ngare kukolia, ka kakuva iai. Ai a sau foi na fia me. E makuar e se fia me I manmene. Esse foi na ioe. Ti loila le vaenga le wa mai anga le Harmony agreement. It refers to a voluntary arrangement fostering le peace or collaboration. Lela sawai lalo, the cultural reconciliation bracket I saw more, a traditional often verbal agreement or action like ifonga. Used to resolve dispute, restores harmony, and promotes forgiveness between parties. E matua I fit le yala I le winga le Harmony agreement. But like you said, le se so tato e loa wa e nga ofia me lava ma. Show lai lunga le tusi le deed of settlement. Ai awhai fo la fa fonga mai tula epa. O mai la o tau po wherkua, no doubt. No matter what was signed, whether it's deed of settlement or the Harmony agreement, they each have a copy. O mai la fa ani mai lunga la tunu. O whea la le copy e sa o le na la tau sainia. Te ale kau ki ngā whia me, ngā kele sainia se Harmony agreement. Ngā ngā sainia le teach. I ai se fale, ni pepo se fale ngā ngā sainia le lomkua pea. Ale winga la tala tu la epa. O le fai mai o le na te le sainia se Harmony agreement ngā sainia le deed of settlement. O le fai mai tu la epa la tau
le sainia le na saini le harmony agreements. So the only way, like I've said, if they na saini nei agreement, you both have a copy each. O mai lai whaane mai lua copy, ina ia moli maule atunu, and then settle it for all. Ma le tele I fua le ngumi lato, ma tau tuwa I solo, Ioi. Ele leia kako koe teke ini mea ia. Langa ia I mea ia e a fua I mea ia bevese e kemi e ke no mawhanua. Ilo whale angwa I le melenga o I fea foi. I Australia ko rua lea fola I nei tangata nei Australia ai whale lea mai lungo le video. Io e whaitau matoi laulang. O le lato manu lau ti lea. O le mele ka kauanga mai whafoi kaimi uma. O le lako manu lau ki lea. O le whale anga o le whatuatua I le atua Samoa mai le amatanga. E le ka kaunga ko sarua lalo ka peka kala lea. Ai whafonfonga mai lau so ya turisi. Mana ko uma le I kilipi o mea ia. Io e reia kia ua au ngaka ia su e su e mua mai lunga kilipi mea ia. Nka koe loa la ia lea. That's treason. O lea mai saufia me sau langa ngofa maka o kingo mai lunga o le mea lea. Na saufia me ia matou. O fia mea sau ia mako feu ka ngai mako koe inga. Lea la kofi ene mako kako speaker fau lea. Vai lawa mai fau le si malo. Alae ngofo le malo. La le ka o le mea. That's treason. Ele kuna ngfanga. Tula epa. O le taimile nei, wai ele langona fo ngale, e anai loa o te le whaia. That's the feeling they have now. O na o le taimile nei, wal, le wata pena uma mea a wale lato fo malo. A mea uma nei, these are all parts and parcel o le package nei o le fo malo. E o fo I lewa, lewa uma na tuai va ele wa leilonga se tuai solo ele to ino tula e pale le maliu o le atali ia tu au ala wa wisi ni ne alu I dunga fai mai ia tu lo wal fa fonga anga Samoa e mai se fo ina I matua le wa o fai fa mai na fasiotia le tamai titi ma fai tua inga sa inu ava le tamai titi ile mauta Samoa no des ia tawala wa utala to anga e fai wa e to ka loka mai a o to I to mul mau pepelo nei e o le taimi e fai suenga sa maro se lo to tala nafi io ma ia I lo e tulepa mata uma to ale la langi ana pepelo e fai yes o lea wa leva na su ele ai o so mai malana tala nei ele vai so temel vai so nei ele ka pese ta vale no fasioti e saula tule fasioti talando fa samamon o fasili o ila ete sila fiala kakang abe la lo mele sai ai saula li o kana tale alofa o ele fai sa kamana o alofa oi ia ngala I ke u se ko dio ai saula kana talofa fai mai lana talo na fasioti sapora so fast I talando fai to al mauta samo ina ua mau atu o lea o nā me tutonu o le afoi, o le whaonga whai pule, o le whasile aisa. Io e sawela marka mai kiki lea. O mai loa le olia, o mai loa whikailo ma sapora se o le fast. O mai loa whasi, whafoi. O tala ia abatu. Se le leia tatou ia fia kip I kilipi ia. Langa isea, e o uma I le suesuina le ufai kemingi. So ese le fefe ka fa kupu kala. Ele tulanga le ye tula epa. Tulanga le wa tula I mai nei. Wa avele fefe. Ma me pe manga o fa folinga. O vele na la fotala a limongi. O ia, o fa mai o ke pala ai, ngai loe pala ai se le ala isesi. Ia le la tato titiro la iai. Le o ele tulanga wa se le la sanga o tala e fai. Wa fafau le si pepelo lungo le si pepelo e tau kava ele telo lato mea valeo wa fai ame e o malo ka tu ai male mea mai nele
Loka koe male mea mai nele. E tela me waiai. Pe pelo se, pe pelo fau, pa pena fasiote e supporters. O ai la supporters. Sau la fasingo lau lima. Na e ai. O ai supporters. Ma lesi secondly, le ua whaile tua inga e ai sa tangata o le fas. O mai la, mai ko evidence. E le na o le fasa la lau ma wha leo. Mai koe loka ia oe. Lisi mea e tutuli loa. Tutuli loa le tala le li o limoni le fai mai o le alma ko ki kalangoa ma suisi ni o fast. E te lea le mena, e te tau langa te tau whina, a veinta tau tala i le whainga malo. E le tau ana alofia mena, e tu sa oarta le malo, a whai o iei se tangata o le malo, ma le whapea, o lo kuwai rua i mele. I or kala sa oala si le rese. E awana i whaaluaina, toi whaaluaina o le malo i le mea taruai. O upu e masani ele atu tupai, ma whanua. O le mena tupu e toi tupu foi. Mai lem whaitse se na upu. Au te whaiele upu whaangale. Whatever tu la epa mali mongi says, male mea mai leo ka nata, male toi ina whaavalea leo mai whea, male so ai maa moe udi lea. Na o mea pepelo lava le wala tau o mai e whai. Ia ai o te whawhitai ai. Tō anga e male pepelo wa lewa record ma tā fiofi uma, ta penanga ngale o le suenga le nei. Ia mo mauti noa o la tau wata o tofu whalpui pui. I le tele o le whau le la tau te whaia. Wa vai whala le whau le wo mai nei. O mai a mai le tala se whai mai. O lewa maua le fionga le li pale mia i le mai o le... I oi. Ai ele ai se tūlanga whapena. Wana ua a mai lo le mea te au. Na o so tailo i sa mo le fionga le li pale mia. Ia le no whea te tu e tali pale mia. O lo o manuia mea uma. Le ai se mea o leo te manuia. Ai wa le moe le fili. E pa wana le mea langa le lano uwa tu ni ele ise malanga po le mai di tanga tenenga incha pu mai i pale ai adu tu si mai. E pio le no confirming mai aki ele ise ele o se si mai e fa manino le vala lea ele o se si mai o langa check sa tauna due le end of March le iai se ona le telo le pisi le la watu wai ina sa we fai langa check up mantua na tu watu le fa tu langa le taimi e batu ai sa moa i lona au le na fai ta tonga wa leva na tamto e sa le fai ungo mati. Ia lea la mo whaapena na sawa nei whailanga check up ai o lo iai fo i isi fontanga lo whaapena fio mai ele fio ngā le li pale mia o le tūlanga fo i lea tūla epa o le ua oi fo i ni la fonga le ua oi fo ni la fonga le ua maua o la fonga i o whaasanga nga i le pule sili o le ofisa whamasinonga o mafua anga uma mai o le case lea sa mau se matengi nei matano. Ia. Matano ma le no whaiele i ei vai. Allow me to talk about this. Langa te tau na ia le alau whai mei te mana o te whamau ni pe sa o le ala whai mai. Le ai mase i ota e tasi e taura talata i sisa. O lana ia tala. Ua le fia le whai unga le whamasinonga le na umatu. Exactly. Ioe. Le la ua la lafo ai o fa te lola. Ta tia mai lo ia matu e whaia le matu ngā ruenga i turanga na. Ia samu, ia manino malama samu. Ele o iai se tūlanga whapena o lo ta o valea ina ai i le fionga i le ri pule o whamsinonga. Sunga ia pali i te malelangi. Ia no fauta pele tātou fo i mauri tō vai. Nei se mea tasi whapena ia o lo tūlai mai i le fionga i le ri pule o le whamsinonga. Au le loko vale ali tua ina aleanga sa. Whala le no na mawhasoa foi. Le la no whatiai. Le wa o tali atu tangata ia. O le tau teo mai i tau fake pages. Wa tau o mai whaaleanga tamarianga le ngata i le pule sili o le whamasinonga. A le tamarianga foi o lea foi tamai tai le whainga bengai. Wa tau mai a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai le whaaleanga. 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 Ia, o le tau mai le whaaleanga.
tu lo whawhanga sa moa i inko wake. La le me tau te leo mai a mai sa o tau fōringa. O mai, o whaasoa ma le fionga ia pali John Tamalangi. Pea whapeo se tūlanga le nā. Tau te le mawhaina tau whaia. Wa o ila e li liu mai e lo pali i mo lia mo o tau. O mai la mai ko evidence. Ore me tā ua nā morisira fia. E le mawhai se stangata nā rusu se fake page. Io e. I whaina whai se mea pena. Al mea le whaitu e challenge a hoi lau kou ia whai e mele. A ke le la kou loko. Ange whali me whaoringa peo maua mau e amen kou su e kau ia pari la mele se whai pe whai fo le pari mia i au kou. Ai au kou kena lafi wha pena ua. Baila le se senga o mawhau. E le mwhainga alu pari whaaru se tupe whai le mea langa ke le lopo ai. Nā tōno. Ale mea kule epa lenga whai. Ki ngā ngonga le lor ka kai ngoia o lapi. E rua wha mai mauele milionga le aku. Baila le se senga. E akarangoa mai kupe ngua se mai. Milionga mong kupu le wailoa. E laulangi ato. Milionga mong kupu nga whaalu e tu le epa. Mal HRPP at a time. E ko kong yesu e ngau o lapi. E sa o pesise. E sao. A whai whala se stūlanga tu leipa. La le mena le oi ave ene tupe ale HRPP ia ia. E su e ia moanga o lātou wa o la pile wala langa mai lunga telo o mea matanga lātou te whaia. Are tūlanga le iai. Wha ngā tupe le malo e su e ai. E kau kawa ai lātou. Ma le bankruptcy le o mai babalo mai bankruptcy le malo. I le keisa le i le afo. Le Central Bank. There's a bankrupt. Ioi, lo ke whaku ka ki kana o iai. Se ka ku kilo i me o iai ma whauwhongo ni tangata. O tūlanga le iai, o ngai mā fua mai foi. E le iai le mou le te tonu, o le whaia sau ninga le observer. A mai le tala, a mai le tala, mai. Pero no whatu tawhatata nga last week. Pero tūlanga le ke le observer whai so se whaasala lau so se mea. Ona lea, because the jaws can't touch them. Ona ele o le stala se member le jaws. A whaafonga mai la tamali ia wa whaululu ia le media council. This is about time for the media councils to stand up. Wa ta tauna tula i mai, whaini ia inga, tu le mea whapea tu le observer. If you don't come clean with these are the conditions. Wa tauna whaisa fufuanga iai. Te mantua le sikesi lena ule leo ai nila o pokalami nila amtanga. O mea o ngaonga ia mawhanua tau ki langa e o mai fia su e whamila. Lewa to a fia nei ono fitu walu masina o malo. Lo o le lei le whaatinonga o ngaro uma le malo temnei. A tato e o i tuare keisi o tama le fule ai atila. Le lau me fia pulpuritu alu lau le malito i le ofisa o leo. Ba ai. Na leo a fia me i tonu le fono. Ma whaape hatu fia me. O tatou uma toi o mai le sipito, tatou o pare meni o Samoa. A tata nei le uru o tama lea oki. O ai o kakui kua i e kamanea. Le ngata lai lea. Saka kauanga fai sao i hatu lepa. O oe le i lalo ofisa leo. O uma ngā ruenga whamasinonga. O church. O mai le church o lea. Fitu tau sanga i whapipui. Le halal mea leo longa fai. Ele me whainga move leo. Aisia. Le o whape tu lepa leo. O whape tu lepa. Le ma whai whananga whakingoa. Ale koe whawhainga ruenga. Toe whawhainga ruenga. Toe sau i. Toe whaile case. Fitu se lau 50 miliona tupe. Olea. Se lau 5 rafi. Sorry. Fitu se lau 5 rafi. Kor kuaka milionga. Kupe. Ia se sirsira la auto. Sirsira la ia ima whanua ke leo na whaino sa mori ingimi. Ke leo na whaina. Awa oma na whai. Ole mea o kia whai ma whanua. O tai o tato o tunu. Me e kusa o a upu matala. Aisea. Langa o le matamatatu sa mo il pale mene malatu fono. Lela o loanga o oma na whaama nia so tu la fono tanata lea. Ai koe alau e whawhenga luanga kungi. Ole alau inga organka lea. Lenga mafua e non koe o whaamsinonga lea.
O le ala men ka ko vai. Ia vai le ngaku pekele. Mau ka ka sol kula fongo fa mau ngia nang sol kula fongo. Koe au mai to fenga lunga koe ko kongi ku pe malo. Koe aru le court case le koe malo ai. Se sila ke leo na fai. Ai le ai maseleo mai yen ka i le malo ina vai ki. Le vai la ke leo na fai ngar ka ku. Io e. Ale mela le ma na ile mta upulea. A tato titilo to tele le fai mai ia. Le fai la wa tele mai tala le toi fo io lio. O le sampo le leila va toi fo io lio. Wa fa maonia. Nese mea. E ma lio mai nei tua inga le conspiracy le na to wo fai. Ele ese ngala le ama. Mar tulanga le ia fipule ai akila. Wa fa maonia so ringa tu la fono. Mana tua foi la. Na fa maonia fa masinonga. Ai toi apili. Ai toi amai foi le talia le apili. E fa maonia foi le apili so tu la fono. La almeno foi tu la epa. Wa le ai se respecta tu la epa i le fa masinonga. A wa sau ningi te tono al palemeni. Ina ia fai ai. Ia, o tu langa na le tu punei. Le whaafonga anga sa moa vaver tau o mai tau te fsiringia mea ro whai ngā mālole nei. Ai o mea o le olo o alu i lunga so solo i lunga o ala tu la fono. E le o whai ni mea pio pio. Alala menta o le fsiringia i tu la epa ina wa whai tu langa le anga ia akila. Tau te le fsiringia. O le case pito sili ana tau te avea i ai telo mea. Mana tua foi mawhanu. Oli o. Pauan mele o ngi ka ngaka vai le whatau vai le vai o mawhau. O le tribunal. A leo nang whai. Ia mana tua foi tribunal. E ngata i le seko leo. E uma tu lore case nga umangi. Kian so uma ngā mea. Ele ai se sol kula fongo. A leo mai wheme sol kula fongo i le tribunal. A lea tribunal. E kofi ele komisina e aua pa au. Ia tangata le piano. Sao fa i le piano. Ko e whai e i al whai unga. Whai uma. Te baila ke leo. Tu sa wale tribunal. Wale tribunal a wa whai ele personal grievances ale komisina towards ya lio. Tu langa tonu ana lena tu lai mai. Ya, pato mea ngai o ese pea maur whai unga keisi lea. Mea ngai makua automatically clear. Pea maur whai unga keisi lea. Ya, ale ai pese lea li o ka ngaka whai mai lea i o moton kuafo. Maur whai mea pili malea. Ka ingo e sori loko ka. Vai whai tu la epa. Momor tau whaavalea o le neito e ino sa ilele. Wa whaalele le tala o la onga apilia le whai unga o whamasinonga le fionga tamai tai whamasino e kalasa. Tu la epa. Oi. Me tonu a leo lo fau malo. Me tonu leo o lo pepelo le atunu. Ma me tonu a leo o lo vai mawalalo. Ma e tau whaavalea ina sa mo. E mato oe valea uma sa mo. E tele mea you weren't even an applicant i le whamasinonga lea. Alala lo fe awe tano i apili. Nga e apalai o se applicant o whamasinonga. Vai ele valea uma vale. Awe te sau te ole le atunu. Ke vai e whao ngai ka malo le plural noun. Na te whangai na le upu matou. Ai kilo le ia le upu ngai ki whangai. Ia lela mako waku e. So like fe include taku mai ia. I le kangi a limongi. Wa kau ki kilo whan mawhau iai. Le ka mai ka maro le. Le ka mai o le pea. Ia nga ke whao ngai nga le plural noun o le pule ngai. A wharongorongo le ia nga ke whao ngai le upu mako leo mako saungi ave mele no engelo ye ko kongu songa ngo vai mo so ba but ai te titilo le mafu anga le la vai tu la epa mafu anga le fa pe mai mato mana tu le po mua na tu po le fa la velavi ina wali potia le ta vale lea ai lo ai when I lo straight away leo o ta vale lea alimong Lamin, famai na leo I petesa. O tui la epa himself, o longa fofonga lava na fai leo. Toe o te fai tonga luenga, le ialu ese aia, le ala sano fo nofo I po ato, so e tatau na moli e la ia. That o ia tau fa se fo ilana I leo,
whaingonga luenga leo. Le- Ela nā sau mata mai mātou. Because he is got the guilty conscience yanga ia. O ia le fo isa ye langa ia part. Au le me ngofo ka punpungi di mongi. La langa me e mau, la le me linga ngofo ka punpungi di mongi. A fo le pungi ni mongi wala mau to la to aisa. Really? Ai. Yeah, well, that's what se Olo winga lo kala e shakoi. to se pilima se mo tu la epa. Wa ba e telo taimi. Le telo taimi o atu alatu li mongi e tatala mai tua le container. A mai e tau fiele official tuke. Sau ia tu la epa o aina fiele tu si ave a kwali mongi kasi ese umamenga o anga si pika mamea. Le ta wale tama o ia masaina o le falo le tali o li mongi. Le la ye speaker ye na tala ye fapea na sa tumu aisa. O mea umane le sa amai lunga. Ka fiola. O kele lola ia stuipe kuipe mimiki pea. Yeah, oike, what he does. A me ia va veinga mo inga koionga maka. Kelo. Yo ke langa umarola por kala me po ila fongo ko nga po. Au sa mi fa makala me eso. Me vai le finga o duel tauta ia nga po Oi fa petai wa o mai tu la epa. Fa fetai la wa e o mai leno tu se o te atala fe mai e fe lo la ku da pa ka nga ka lo tu pai pe ya o nga so nga fai me o di ai foi a fa fonga male to lua le ele me le upo o le a le me mai le o le ata wa ya man fui o le ne wa fai a pe e ke rua hula mai ya fa tali foi o te mawangai o lua ala ngo fa solo a ko le mai o kana tali o la foi e mai foi sele a vai fa lo ai dale te mi uma ya sau ise o pipisia o fufuesinga mai lo e ke longa oi ai se fomo o ri atau ai po le a wo ia wa ke vai ko pi ka usiru man Olha, ai, ta fe longa winga ai o le gel o le spray wa tu I fa fo le matani le na wa ai longa winga e fa liu le la e fa liu le la le o le lo le ata o le situ ke lo o le ka lu I le leia fetau I mola ua o le fai o le la pe o ka fio lai se fomo ka fada ai po le ia e kaula kiki e mo me le chao eu vou que fa ko nga luanga kele fa afe me yo I ka vai mai ai anga ua fa ko e mo kwa fomo ar nga ka so ya wai waka ke o tele lo inga foi e se mai e tangata mai Australia le mea mai wai se va ai le papa kiu mai nga o Roma tula empire ele awali inga le fa wai ka ingo e kare masa mawa o lua le sto nai wai loa ia ma le silambia ada ngo fo fa me ka ua ele fai morio ma ko ni fa nga me morio ko ru le fa me ku kuri ma le karesia mo le ko fa nga nga mo le ko fa nga ma le karesia ko ru le ya si va ai ya si ko fa ma le fa nga ma ua ni Exactly. E taula malama ko ru le a sa ngo foi ma fai mai a te mi sa fai e palolo fai mai foi a ko le o le fei kai o le ba ko ngina palolo o le e fai mai a lunga po kalame e pauan me o fie au so pi fa le fai a oe sole a pe ke ai o mai a te tali le o lo la sto na I ta o container talo wai lo Io e sole ia langa se me kau fa e kau fa magila le te te ngalo ia ta tu la epa o lena foi na mai
Man tō fole mai ta i le sa maua le sa whaile le reida a leo i sinamonga loto pā. Le tausanga i lente po tausanga tutua. Le na pauai le tamaitai ia ma tama tō rua. Ai ka loka tama e tatala i tua le mawhine le nei. O na whapea i ele so tanga ma le komisina ia longo. Ela whapea aina na whai wale i tutu unga e saini ma. Aila sa whai santa sanga i le whamasinonga. Fia maua mai se taimi tu. Mai se taimi fia alu i Australia e asi o na alu. O ia, o Teo. Yo e. Mary Teo e po ai. Mary Doris Teo. Doris Teo, ia. Yo e. Ia, le la te ena. Ia. Le te ena. Ona o tūlanga lea. O le tamaitai lea i elon tuswala New Zealand, elon tuswala Australia. So there's a possibility that she could never return back. Lea lana whaile submission ale prosecutors, you know, i vaenga e yelo na popolenga. Wa o ana lim whaintoe sau, ai le iloa le toa tusi meno fuai. Ia ele leile le wa mata i tue e le vaenga leo. Mana ia. Le no la foto ia ia le video ngai pu e menga ia o tōru whatasinga ane HRPP, le video ngai una fu, nai matamatai. Ai, mai mau e wholo taimi. Mai mau e wholo taimi. Leo na winga lau tala. O le winga lau tala. A tala noa mai nei tangata i lunga o le atu nuu le ua, o le atu nuu le ua, o le atu nuu le ua. A se va ila, pura ala man menga pu e le video. Ia e titilo iai. E toa ono le au malanga. Ana toa se fulu valu le ia la toi. Tu se langa toa se fulu lua tangata ia na iai. Oh, kasole. Tua toi mala au malanga toa ono. Ai. Ia oile vale sa. Wale pu e mai opi ma leka kalor ka malo o women's Se longa he tau ia mus malana faso. O le ke atala. O le tatalo ka kalor pu. O le sika mai kai pinga kilo e vai po i ka kanfani. E fe kau ia le o men. Ala la ku marka mai pi aka foi le pi e ma. O le alfa milo camera so. Le ai mangisi ko kongo fale Yo. No mai taua na sfulu valu i la tau. To ono lau malanga. Ia lo ia to sfulu tangata na ati ai. Leo te titilo to ai le tama mai. Leo te titilo to ai le mai le sa fai mai ai. Le la no ata fatu ya mau. Ke le fia mo fanua pe e kango e lei por fatasi e tama mai mas kot fata. Si o ko li po nga full kot. O kot fata. Se longa fai ngoia Godfather o tama fai wiki. Oh, okay. O le wiki boy. Wata tauna fai sanga wiki. Wa fai ngoanga la fadiu le la. Wa mantua. O le vai le uru afe o mai le situ. Ia o le tiaro o le spray. Ia kulo lai fa fai angi so vidi man matangi. Ia le alo le uru fai ngolo ia fadiu le la. Ai ale si uru po. Ai ale si uru po o le. Tani foi se sa idia le leia se ngo tu le po o le O le tau fa oso tau tia. Le ta fai la tala i le mele le fatasinga le ale o te fai mo le te fa nga se HRPP. Fai ngo i le kona wai e matanga o le HRPP o lon fa umi o le Human Rights Protection Party. Wale tu sa hai lai lo ni winga na fai ngolo le blue corner. Alo te titilo no va tu le ya mau. Vai ai lau tama lele. Vai la man tu le le sala lafo tala yama. Le sa puna mai le sia. Le ngalo lo sa mo. Ia persi si walu fatu ese ya mau. O ia le wa malo le foi tu o isi fake page. O ia le tu o isi fake page le fai nei. Ana e le sa o me le fa pe tasi fo o li fa sala la le foi ku fake pages ia. E sa o engan. Langa le au mai. E fa ta fa sala la tato ni si o le au fa tasi au fake pages o mai ia. O le fa na mai fa pe
E ai foi fake page. O le ai foi se tangata loia. Whape ai. Se matua I mawai. Ia ai whawhetaia. E le o iai ni winga pa a whapea ale red corner ale fast. Yeah. O le lava tātou te mulimuta I sa idinga o le amio tonu. Ma tātou tilo I mea le leila tina e ino tātou malo. Tātou te maua tātou taimi la pisi o mai ma le blue corner. Blue lagoon. Ali, whawhanua. Leo te whalongo foi nei na ia le tuita e tai o ngai la koe ka penga le loa sutanga I tau tai ai. O kau tau ange ila wa ai pe. Kai levanga ka penga ngai e loa suta. Bonofo lai whelanga ka penga nganga loa suta. Nga sa role ia whasa lau wha mai ele Moses e lau limas fula lato ainga. So who cares? E tele me to mai to te. Ta whawhau I nei, ai tau te leo e whenua I mo tau I tū mālo. Ma wha mau popo tau I tū mālo le teimi e tū wharetai se lau limas fulu. O le si mea lea mo whanua o kai ai I mea lea. Te le lopa ran mea len ka whiwhi umi le mea I le case o to mata, mata similar case I a whale alilitasi. E le se upu similar, it's identical. Yes. Whatever. Yeah. Ia se vaila iai. Ale fia tala noa I case a whale alili. Ai oi. Tu sa lawa feitai le taimi le nei mantua foi. O le case le whale alili, e se le mana ia. Because o mantua tu la fonga na tope lau to ina ne tu la epa. But it was never questioned. Le tu langa lea. Nena sui tu la epa mea nei. Le wa te ewa whai se ilonga te ausia le afa o pālota tangata mālofuto am whaina elu I e whamasinonga I se vaenga whape o whamaonia ni sori ngā tu la fono bribery. Whaapopol nā tu la fongo. O mā e rui futu la fongo. A toi a whape te whaia ina. E le mawhaina e toi apilia I le yellow case pe a whape whai se a whai se court case. Lela, it's never been challenged. It's never been challenged. Le whato a tupu I le fionga I ato rupi. Lela wa ye nele suinga, wa mantua le suinga le e tō lau la so luas fulu o me o yo apelila o le ilo ilonga, o le to ilo le a fo le case. Le watu sa o la vale tarsanga ato rupi. E mana o ave le mata upu ilunga le Court of Appeal. Court of Appeal. Le la wa point mai le la bypass le la ua ia le Supreme Court. Kam foi sa o le Court of Appeal. Court of Appeal. O le foi la mantua la o lo mai ai la mani lo ilonga o le mela watu inga e to lupe ia le whaamsino sili ma le whaingol whai unga. O le bias and determination le whaingolana. Which is fair enough. Because ele mawhainga challenge le tusi lea. So-called affidavit. But ele ingi saini. Ele ingi le fo se lo ia witness aile. So that's what an affidavit is. Alena mai pawal me sa whailo me le tunu o le affidavit. But nobody knows. Lea ana le tula inei le lo ia sili. Ma fe sili ngia lo le whamsino. Lo fisa whamsino il tulanga lea o le vai ino powers, duties of powers. Le fato ai lo ai umantelo mea nei. Ia pio mena ele o nofo le lei di whamsinonga. Ile o nofo le lei di whamsinonga. Le sila me ta ua I le area tonu le utai ai. Le hae no nofo le atunu ele mwhento e apili I a whamsinonga me tau whainga palota. O lea la o challenge I le lono winga. E ono tilo la I le whainga malo. The Constitution. Oh, yes. E fesili foi. Ia wa pe o mea umai na whai me te teima tu repa. O le ale mafua anga na whai le tu inga mea whapi o le mawhai o na toe o ia whamsinonga o whainga palota. Anga I kōra pio. Yes. Taunu siringia mea nga. A tono le challenge na leo ka penga ngi e toi lupe mala na loia.
Ai o le me mua le. O manei na whai e toi ino tula epa mua. O le mea sasa waia, tu sape le ale marginal te leo le palota e malo ai oe, ai o le ia o se wha maunianga, evidence na e tufa tupe, e mawhai ano ulu ia o le whamasinonga. Ai saua sui e tula epa, se longa e te au sia le afa paloka a tangata le na malo. Then secondly, ua mawhaina e abea tula fono, ai a e whaia inga, e le mawhaina e toi apilia, o le ia fa vai la le wa o ia I le ia fa vai la fa vai le tunu Ia nga pe o le ba ia fa vai e fa ta u le ia ta tau tangata le la e o ia I a tonu I le fa ngofie o nga foi a tiro foi o tai I le fa vai ma le mia ta la noi foi no ta no atu ia le foi ta no ye ile koe kau o koe ingo kule e panankula fongo leo le whiwa I o whaipui. Koe mankua whaine melang koe lenga ngabai roi nere vai. O mailo I koe whaifa le lenga mtui le epa. Kama whai condition pat whaitue le mwhain. Ka o I kula fongo lea. Yo e koe he's got the taste of his own medicine. Ana tu la fongo umai a lena no whai. Lena whai wa le mwhain to switch. Ia, le whai la na mafua mana tua whai fia me. I le taimi, I le lua o, la whai palo ta lua tasi. Le ana sa watu to tasi. She can't even switch. Onga lea, tu la fongo umala nei. Le la wata wa aie I tu la e pan tu la fongo umani na whawhau. Ina ia pui ele li o lea ale blue corner. Ile tu e ose. Ioe. Ma le manatu atu la epa. E le ai sesi e mawhaia ona challenging anga ia. Now, wa challenge ele la audi el mali etoa o I la le ele loto ti ngā le ia nei atu la epa. Pe e ola ba I fea anga ieni. Uma end apa e I sieni parmia. Awa lenta tala ia Sam. Nena whaatala noa. Ai se awha mai Sam. O le tala le ali mongi e tau. Le mea walenga mana oe. Ia tu lau whafonga angasa mua. Ina ia tangata wale ina le fionga le li pāne mia. Langa o ia le walenga pa le matutui. Ina mamatu pa Wasi bo. So are losers. O te tonuina le tala ali o whatau malama. Langa o ia le salo toroto I. Mana tua le whamtalanga ali o le whainei tauteia. Tasi ale whaalongo keisia na wa. I la Samuel. Whai mai keisia. Saolele. Eyewitness. Eyewitness. O le saonga matu te taritonu I a Samuel. Te whautei. O ina sore ke whai kula ukala. Ta ilo ia oe. Oa. I le aso muli al whamasinonga lea. E nau mai lo whai pue ngā hatai whafu. No over ai for lingo lo ia. Very happy. Yo, no tilo ia le la facial expressions. Na ua no mata ia le la foringa mai. O ina no ngai. O lea e iai ia le meo le mautinoa. Le mautinoa. Ai pepe sela o ri fai mai. La le menga le kele ko kata le menga le ku si so ko fai se kata no mai le bangoi. Melai lo le valea. Ele ata mai o le KC. Na ngā sui ale mo le mau Marie. That's it. O le mo le mau au tui ale safata tadi ele ofisa leo. Na tau e Marie o mea uma na whawhau e tusi sainga ia. Liliu lo le KC. Le se si o tau e tu lai. There's no case to answer. That's it. E te lo e. Kelo popole I morianga ia e moriai e si vanga terminate. Ioe. O morianga ia mo meo la easy si me la lo I for a misdemeanor. Ia kailo pe si moringa ioe. I don't think so. Ioe misdemeanors uma me ia. Aquele e kaba umar ko sanga le oia. Dengan loka ngis kam. O me foi
Wana le tolu, le fewo mai a mai fa mai, ia se furu ongo mon tupu mo limau. Le na le tolu mo limau le a mai, o le, mantole na alua Sam to e whaianga ia live on I lungo le social media ia na le tolu morianga ia mantua morianga na o le manino e na le tolu masina le whalpuipui ia well more than 3 years going on to 4 years now e le ia se morianga matu ia pere sa o le sa noanga lio wa mantua fo ile amatanga le case le nei le na le KC Samoa na mua ngar KC le la na lu KC sa faile feilo inga masam esa ye man famtala upu meu mai le interview mua nga lu KC assess na sa wal KC faile tala tasia le fa longo fa matala mai e mantua wa tolu tau sanga tana umale le afo le maliu Ale for fola Sam ilumor KC. It's like a video recording ole mefa to atupuana nafi. So ole upor KC, he is the true eyewitness. E te lo e. Ka kia ia la KC o kanga ka maurunga la o inga I kulanga whapea. Wa ia. La ua kailo ia epela wa. Ile kaiming whamakala ia kamalea le alu ko kong fasikepu le fale fai kokoa I wa mangingo le lo winga no le bongi nga o kamali kongo no fale Ala winga tonu na tala KC. You know, whenever he asked the question, ya Sam, o fena tu waiane, fai mai le fa per KC o tele o cases a na faia. E te fesilie e tau mafau le tangata e tau fatu. O Sam, nga fesilie toa, tau sa o male spot na tu wai, tau sa o male mea na ba ai, tau sa o male tu lango ta male and everything. Lea lai fa mau near KC. Only an eyewitness can tell le full story o le mea nei. o le simia le fai me fa ro le leo kan ka pau a so fa sa mai va ko fu mo fa ka fe ala ke o ko fai fa ko pengi ke ala ku kamaro uma o sele mo fa Lo inga la wanu se fale vale strip ese mai. La wanu wax. La wax. Langa le sele wa a sele to tatupu. Ifo mamai ale le wax exfoliate ya hair follicles. Fa ko foi ngi wa fa ku pu me pena Absolutely. Ia tato titilo iai, sa tele nei tala fai mai ia pepelo. Ia e mai sale mea mai ngale. E mai ia o umano tusi le min stao leo. E la whamau nia mai e lengi leo o Samo. Le pu e mai to lima leo. La tu umai lumole. Tu sa ole le mele na la bea ia tu au. Wa fai esiona ai. Kaule mele ka kongo ai un mele me ku lepa fasio ki runga kalangi fale sama mo Tula epa la te fatu la tala fai la lo fa mai fasioti o ai na fasioti e to fienta ngatan fasioti ai po ai foi nga ele winga le la tala mo tu au o sangata ma walunga ta mai titi e to e very stocky build for ai o tu au lo nga tu au po o milalo tu au le tama mai ngale ia ai mana tu la le fa pe mai na fasi I au tafa le o le foi o le mota Samoa o le enga e fa tu dunga le enga fa tu dunga le enga me ele ke tel mota Samoa fa tu nga dunga le enga dunga e to alima to ono pe se furun tangata la to te amole tino le nei I lunga o ia na lato la ia lunga pasi le mota Samoa te lele fanua mota Samoa pasi mota Samoa au to ia tele tau fa sama mona na to e ola ia nga ilalo se pepelo fu tu la epa
sa o sa nuanga la o le mali to fai ni ofu vai o tau pepelo me tonu ale o te pese so e tula epa o leo mai e tau whaavalea le atu nuu. Te alo whai ai o matua to ina. Ai, o te whaela tala whawhawhinga whangangi, talo whai ma te ai. Yeah, but okay, ka kere ori e interview ko ina. Kusala kalie ye fo dele umale o kalie me femisori. Ko vai es ko ingo pepelo. Le ori e interview. Tula epa, a wara toa ia fuanga o ngale awari ia, e tua i fo i toi ino tula epa. Tua i o ia o tangata matua, o ia o tangata wa i lava tō whā. Wa whai atu tangata nei, a mai e ia le tani, le ala wa tua whate ta inga. Le fionga le li pāle mia. Le ale mena whai. Crocodile tears le whato e senga awa ai lua te tono palmeni. Na se tia i na le fionga le li pāle mia. Le ai, quick thinking a le fionga le li pāle mia. E le whai e te tono palmene ia upo le tu maloma. E le tali ia, whapena whai la tu la epa. You know, o le ale me sawe mitai mai o ia lava to mai na o ia I loa me uma. O le lai whabalea le autostala ia e le mwhaingonga, click straight away. Kau ke ro umale meanga, kau ke ro umale whale kongur ko inga. But o leo whapopo atu e mara wari ia. Ma whabalea ku selo whabalea ka mikilai ki ka makua. O le winga nga tala. Sa o lo tala le stoi. Na baba I maur ko inga. Itanga I le lai ki ora ori ia lau ke karango ia. So lolo la ori e. O ba kuma ko I whai ale headphone as ko inga I le ngangu mai o skadi. Sei loai fo I toi ina sei loai. Wai ene nei tamai titi. Le nei tamai titi le I loa na te le loa respect le anga nu. Na te le loa. I know what was samu. O au te whai ngoingo le street kid. O te whai, that's what a street kid. Ano le whai se me ai lo tina vai pi o lali. You know, le se me la esa wai lungai. Ma titiro whai. It goes both ways to la epa. E whaonga to la epa la tau, la fo e whaonga me la tau to la epa. So it goes both ways. When it suits them, when it suits him, he'll do it. Yeah. Ia alanga le winga le tala la tau to la epa. O ia o tangata matua. O ia o le matai. O ia o le lai whaalangi, o ia o le sao, le ainga and all this. O ni winga lai o se sao. O ni winga lai, ia ale fo ua whai pule. O le fo isa ia to finga o le taitai o le atunu. Matua le ai ma se mamalu o iai. Fe o iai, o ia o tangata tauna lava tō wha. Ia le ua wha mamasa nia iai I te leo nei la fonga ma me whai. Langa le solo mua fo ia. Le tai o le afi te leo mea se ia tulai mai. Ia. La vea umaya mana ori ia. O stui la vea umaya. Vea uma. O te fia pā ia. Te fia pā ia le au. Le a foi. Ia le mea mai lea malaso ai mā mo Julie. Ne mea vai kuando lea. Le pe e tō e mai nei lunga lea uli whapea mai. Te loa le wi kanata. Le to avalu le na whaalangi le fionga le li pāle mia. Le autostala to avalu. Ia o te mautinoa ta ua ta ingoa le mua. I oe o lua mua. Sauni lua tus folau te lua ol malanga tu sao. Langa o le isi me matautia o le whaonga ina tangata ni o le suafa o le atua. Ia tamala le o mai whea. Ai. God Almighty. Suafa o Yesu o ke whai atua. I le suafa o le atua te whai mele le aso le uma le ai masem. Kene lor kangaka po le mea o po le anyo ngalangona. Longa whai ko lua. Se whai a e se kala. La foi au no Natali. Se fai ang e se kala longa kali foi au. Au ko fa ngari so. Au ko le loa so le. O me fa tola tala tula epa. Wa fai so o ai mai fere sa fai mai ia. Le no mai nei o loka wa no latu nei sa mo le o foi loka. Mai fea.
Ngakakangi ngai au kuli ro fiso laudi. Oi no ko fa ko senga malei fonga. O e malo wakari fai se au ko kuli. Ala e sawe ke pepelo runga le atunu. O ngale fionga le li pa le miele fia tala noi nei mea. Le lau fola titi oi. E ki sawe pepelo ma ole tangata fa meia. Wa peke mimika ai Ai ngalo ia o lo makanga. Nga e ko kuli office le fionga le li pania. Tole. Ri ka sanga mesi uso maku o kaki ko fa nga tuare tu le pai yo. Da sanga mai ai. O leo si uso me o ko fa nga sa ilele. O ko fa nga le ngo tu le pa. Anyway. Tu la epa. La maanga ia. Ka ngaka. O Ankelu. Ia so ai mamoe ngale. Ia masa ilele. Ia mapia o la tau nei. O le manu fo i afio anga ia mai. Ela o le va ai atu mana tua pi o si tinala ba o mai ava sana pa ma popole plu la fa ka o le plu support sa o plu. Pi o si lo tu mai ava ngasa i o le pi tasile me fa ma ni ai le si o mai ava male bangale. O le va ai atu na fa tasinga na o sa le. Ni o te lo vai atu ia io. Ale beno fai atu. Le no va ti ama wi vai lau kama lele. Vai kama lele. Oi foi Krishna. Le mala swinging nga lele. Le va tu. Ale vai tanga vai ia nga le lafis e swingi le po e sa foi le e fai kanga male alo ai ngo fai fo. Ka fe ni sai ngaka ia ono tataimi na o insim ta pu ina o ia ono ta anga ilo ta wa uma a tonu e ni ta update le leila stonai wa le tonu mai nele fionga le li panemia ia ma wa se feilo inga ia na batu le se e tonu mai nele fiaf e tonu ia pa madia ti ai happy belated birthday ia o fa mele fionga le li panemia te o le lima tae o nafi wa la le marka tonu la telefoni la kalena after 5 o'clock I rang send him file fi au mo li lo nasfana eta le mo tupai ete mo le foi te vai tu le pa ele tangata le sa me tutuila le fa pe maletala oka le pepelo la uli Tau fai tawa le lalo fai mai, na tā whelo ai tutuila, whata a fia e ona tau sanga o matua la auli, a o lewa ono tōrunga ia a lefa mai lefa to a ono sfulu la auli. Ma tau na fio le fantasi fo, e mate tupulanga ma le to fino la auli, le te maita i o Maria. Ia mantua, e lalo la auli, a le niu fai mai pepelo la auli, o te tau na ongo lima tau sanga ona. Ai. Sole se so ie te fatu tala to te leilo me tupu to te leilo le tupu ango tangata ia le mana tu te le ko si tata ia so tona ia so tona ia so Florida ma le stona ia le tulanga le ia le ta asia ia wa to telefoni to telenisio le sa uni malanga i sa moa e ai nisi lo fato ai mai o la tau e o le fai unga o me ona o le tūlanga la lea ia awane i misi ia le lato fai o le vai fai ere ta o le tala fia mo fanu ia o le so lulu bine ia mato aso lulu tae o stofi tu e toru aso fai ngā luenga o tinau tamaiti fai longa na so fana ia mali tai atu loi te usanga i tele sanga nue ai. Ile maro Amerika. Ia ai. Oi amu ia oi o le a e milionea foi la. Ia, le na. Ia ai, a whaftai i atua. Nanga ua lewa na vinga i la whanau i la tutina i li kai ai. A leo finally ia o le ua li tai tonu elo na soifu. I pu sianga fififu na ia teita.
O yo ia fela tala te leli taia. Ai se lo wat fa fonga nga sam. Se lo nga pipili vai le fang sa vai. O le tolanga le tava ia le asia. Ia e ni se o tau le nawa o kakwa o tau mai a o le toa tele la le o fai lo mai o la tau e malanga i Samoa. Le mana o mia la le jau lea o mala le onga o le tūlanga o le heat. Like I've said, this is really good i Samoa. Ia tātou nei o atu i fafo. I le vemela a very cool i o le tātou Renew 28. Mai pui pui mai e foi oilo maua le la vemela and also e sosoani foi i le blister tino pe a maua sunburn. Ia, o nisi le whaua oka mai ia le lato Renew, le lato Redox Gold, mai se lato olo o maua le ngungu. Ia, o le tama lea o ngā mo oi, la whai e te malanga i Samoa, wa lela latu nei Samoa e tau sami le telo mea ai Samoa. Ia, o le tama leile mo oi, ia, ma le tato vai masangi o i lato uman. E nisi o tau nawa, lena oka ia membership fo, ia, whaftai nawa tau nu atua o tau oka. Ia, tula e pa le nā, whaftai ka mo lau whafonga anga. Ia, le nā wafua tō lau whasoa mtala noa ilo. Ia, ma whaamamala mau ili le te leo mea, ina ia whaingofia malama o tau, ia pea fo ina whaingofia na talia, ia fuafuanga matulanga me o tutupu ma si o tātou atunu. Ai tātou tālia, tātou ta ave pea tau sanga awale keisa le fionga le whaipule ia toi lupe, ia ai mai se fo ile, peo na malanga mai foi la fionga le li pale mia e fai na siaki masani ia le na tula e patatu toi feloa i le lasto na ia tono te wa mo se update mo ta ua ma lo faftai ia le nasa mo o le tatu vaina pe on to sila fia bala wani New Zealand i le oru tasi lua i valua tolu ono o tasi mo tatu mai mo mia le vailea le ngata le vailea a product ss ale asia ia e iai tama i vaina o le o mo le tua e lunga se vai fa mo le ia machao ss o mo meo vainuna instead to lo winu le soda au pe fi se me so malie inula vai ia ngale lurua i kongo fanguingu le fangvai ia ono na tama frola ia le fa e nga tele mo lo le energy ia o lo la wow o me uma io e barawani i telefone tu pai o mafanua le oru tasi lua i valua tolu ono o tasi ia e fatonwai ia se vai asia fa pena peni America bala mai le lima no lua tolu fitu o no lua silmosoli ia e fatau tuai ma o katuai ia se vai chao ma me o fa pena ile turanga fa pena ia e fa tele mafanua ia le vai mai le fang vai lea ia na fai titi foi la lo ile vai ia pe titi foi ia sa alo le pepa le tu e tonu na lula ia na inu madia la io la fang vai le na o tulanga le ia fa tu pole malo si ma wale energy ia o ila to o ia le tulanga fole le o fai mangalo mea o lo ia foi la le vai le mind pela ngai ya udvaina ia e o ngai a manfui ia e o le atawa ia o tulanga na ia le tula e pa tato tala no atili e le aso tona ia o le alo fatia ta fea so fo mai mafia ia so fo ia mana tu sa mo lava ia lava le por kala memoria ia so anga le leile atu e lo soifua io e anga leile atu e lo soifua ia o mawani ava no tatu te filo ia ma tatu tala io e ini mata o puta ua foi ia ua lava do tatu lang malosi tatu faiga malo seu le va aiuta manatu tatu te filo ta ora so asolulu ia tae aola le ma por kala matitala no atu e marsuwa ia li o fatau malama ia po le li i le tu le tofa ia la bea fatau malama ia po le sua foi ia au ava fatau malama au ava
o se mavano tai au li tulai ono i le fiafi ia a o le teimi po le teimi o le lua i le tula Samoa a le ono i tatu teimi nei Amerika teimi California ia a ma tano tuai ia ma le fionga i le li leo sunga po le tofa ia li o fatau malama i le aso atai a ma teimi nei na tu lava lea tautua mo lau yo e whaafonga Samoa alo fatile atu manuia tele fa manuia le tua i ta i o tatu malo ta i o le tunu ta i o kalesia yo e ta i o nu maainga ia o lautu o una masani tuila e pa faftai li o sua ia o te fato fafa sa fa suifuatu o ele atu pele tatu